More see and I say more the ho. And more special. Oh yes. Oh yes. Scan intimate chest or bano to go see and I say want to go see. Okay. Nti me mpepi me tisi obi aka so makoye scan esi bibia okay ntimi you okay there be. Okay. So makoye scan esi problem bia no nti normally me catch obi say sa phrase problem bia no enchirehwe. Enchirehwe. Makoye oh yes, one nya de so ye. Nti wonya ya onhu de nti a how be wo. Nti wontimi nka say problem bia any ho. In fact sa de no Akoma ema ne mema nyina. Okay. Mpepi no de nti a mempe say make us a message great and I say mess separate so bad problem ni bema problem say yeah what problems you have eh oba ni bema nyina problem I say aware for no ete ase counselor beba munti major ni me but any me so are very important. Okay. As I say oba ni bema nyina ti ase say awo sem no enchichemu no your 50% chance e how ni free bema no 50%. yes and your 50% chance e how no so free oba no. Oh yes, enti say I want ma eni say emu baako bi edit to say ye oba na say be ma no. Say aware for no tiase say ye mienu nyina na ya ware. Aye ye how. Ye call hospital. The base ye mienu nyina no ebeko sa problem no. Eno boa ma entiase be fi. Awo sem to say obi a oyare awanya ofil so wanya malaria. A call hospital ko nhwemu. Yeah, say okay. Oh, say malaria and tuntum na aka o malaria. Niema malaria draw. Say ofil say o malaria. Na say e be a typhoid. Now call lab na a typhoid. Now no malaria draw. Anya dia malaria typhoid no. Ebeko. Nti say all the two trims say oh, e be akosia na ya wo asem kono madru we wa wo. Nti me so me kono bia. Nya hwehwemu hu die nti a wo die nti sa. Won ma anya dia be ya adwuma. The na mesrati for no say awo no a chereba to one amom on hospital ye won hwemu ba ko mienu miensa bia ase eyo Okay. Ye ya ebe won say okay ne fareba ani e hawo no a titru ne wo e bi kro ba no kra won hia duro be ma na say ya adwen won so ne ma ne nroma ne nkwamo no ahode bam say nkwamo na ahode bam a afei nyinsan betimi aba nti ya empempi no menya anka awarefo no a chereba nyinsa ne chereba say omo hospital normally no hospital the eye can say oba ne bema no atena afe sabi omudi nhyiamu na otwibia anya be prince omudi nhyiamu a omonye family planning bia mpo omonye say bia omotete omawo mu nenso awo ne ma omatena afe ene ye kase ene bibi tochima. Yes, enti say oba ne be matena be boso miensa boso minsia eni say ya na empeprehu no edoso. Yeah, the pressure to on so. Yes. Okay. Just say bia bibi eta bata won say bia oba ne mfie ko nanim. Anaso oba no why operations bi pen. Wanya ectopic bi pen enti ese ne ntem. Enye sa awarefo no mo tena ye boso miensa boso minsia eni say de pressure bia mo titru asori ne namfo ya twan acho Society. Yes, ya twan acho na oni mpa ya bo ya twan sa de no I thought bia ye ka e feel say ye can dia grow then so oh yes ema no ema pressure ema esu eba but ye ka ma no menim say sebe Aunty Bea wo ba mo program no ema piece uti but emema so problem you see emema problem no aside no more problem say bia omo common problem no so emotional problems oh yes Aunty Bea I've been my adwuma we 17 years Okay. Enti aside hospital say bia me hwe wo no menim say de ema ne mema no so asetina no esite eto da bia mema no de enti a omo ka say bra hospital krom ba ne say oba no hu se be ma ne nti na wo ne ma eto de bia say de ema no be ye mema no ofie no Samom. oh yes enti eto de bia be ma no kra no akọ check pen wo hu oba ne nim Okasomra hospital mother. I said, Bema Nankasa would mean say how no, say what much now, won't say, near can see any. Okay. Wako check it. Wahoo. Obano names wahoo. And you may know hospital. Oh, yes. Because if you are not for be cry, they were for mono. Obano will say, and you no problem. Bema no problem. Or no, said you obey your Bema no. Both say, I mean, Bema names I feel Obani Picra than the Yamshino.
Tiani menka. Oh yes. Inti na eyafanu ni nyina. Dr. Pacho, eden na betimi di emema de no waka ma ne de eden na betimi ama mema no so nti. Menya aka kire se nyinsen besi a ese be ma ho nsuo no etra oba ne sebe na se eduru awodie no etra awodie no eduru tube no mu ema ene kosua no ehia ekese edi kan no be ma ho nsuo no esa sperms na ewom no etimi asa ahoden na etimi etu kwan Yɛbɛbɔ nnwom saa sɛ kita wo nsa na ma kita yɛ papa ɛsa na wabrɛ koraa na wonya yanka wobɛda ɛnso who born dog you go come and talk her because yɛn obi entie yɛ da kokraa na kyɛ sɛ ɔno so saa da no ne day ni nyinaa yɛ no basaa nti no matter how we are feeling ɛwɔ sɛ yɛba to satisfy our listeners and our viewers. Inti ena so nkomo na ede o ena nkomo na ede papa che se yedwe ho a yente asese yeni aha saa no ena nkomo na ede papa we all say this is what you ordered versus what you got. Hey hu o che se me di ade no to me start na me yesen ka me share wo Facebook o ena madam fu bi si hey mama asembe na wo kofa be na me se di ade a wasi ene ne de obema nkofo esu na mse saa wahu na je se nkofo no mo oda ayo so mo nya de omo yee ena mse ne che no fanko to Facebook enem sa de no ebejeta ntene ebejeta what you ordered versus what you got na me petente gram money busu nwi na wonya 10 gram wona ne busu nwi na odi ni kodru fi o man nsa so says odi esim wasum what the anya tintin na me order aye no na menya aye no okay packaging hu yi onya gentleman ba ko say and the producers ne say yentwinya mema no nko a ema no ene eyi husbands no da ko ni ama mema no so aba be oba na ochim du kwa bod mo maso na de bia ne skirt si ni na asmi ni se benya eyi krife pa na yewura dem ma sister na biya me niam bi ma me am say eh da bi we krifenti me nyesa ya mama ha me did the bitches you got brought me afre me Aunty Bea me nya the intro no tutu wo say ya do say ne nkomo no e be twa fa ba bia na ne sister no say friend adwo up na ma me am dru akra ma fa ne shikra nsa no obekasa apart from ono no obekasa no yeah the father of the show ono okasa na baby ewu amaye okasa na chese baby ataidi unya no baby a osimia na mene mo hwibom otu kwan okono cry pa se okodi na otwe insia oba ye betene nka nyame adom obedru ya ose Aunty Bea nyame adom I am back but this day I am booked and engaged on this day I will be available say jumedie wafa abonobo obi say na ye hwane a menka uraha you go see am you go hear am enra so ye di birthday hwe era ye guy too na ye birthday na ye ni so ma ye di reverend omono papa adum ventures so ne mama ye da ase papa won say uni obi akra wo papa omo ye frakadam kra we have a dad. If that the best surprise ye pa ye see ye minya bibi di boma no minya bi so di kofie ene kra be see atoa so guys pa de titi fie ha say no nti papa ye da say nyame hraw e ran so say mo a mo sending mo endra mo ni susa na me say sister ye guy pa na no titi ho din sa no me da say so de ama Mr. Techi Tabek ai one ne yire mo ni swimmer phone no so ye vibrate ye afi na akoma mu sem office ho nyina na ho ahase vibrate e hwa de hu se ene be day after party no e be ye de pa nti pa chom erase me ndamase mo am be ye na do ye nyina mo bom pa ye ma na titiri ne mpa ibo no osi odamase nyame wonhyira mo na de mo hwere wo no ho bia no erade mbo ho pim emfa mamo ti ene ye after birthday de me sha se afiri ni ho na we di kan edwuma ne dawson e was by 255 so ne ye pon
because I see where Jumana ebe kwa koye no so e de papa. When you say my second favorite food na ndem be. Wow. But the account ho me di a e pegi me. Inti ada me di na nim sa de be chia me nko ba bia. Inti say no e ma dwendwen ya china so me we yi. Ye mate bi kuna ewu. We nkwa de na de wo ye nya wo sa. Ye mate bi kuna ewu nyambo achina. E si ekugya no. Kumasi girls ni ba ko patience so dro. Ni kunu efri. Mo ya wo. Ya nyambo achina ekugya no wotafo. Akoto ni kunu. Onkoto ne ntwene okusie no. Ye be kwa akugya nti patience. Nyame onje chire pa. All right, Mr. Tefi ho ye. Yesu adom. Ebe nyame. Enkwa ene ahoden wo ho. Ebe nyame. Ana Nyankopon so ayade. Nti ye. Enkosi se July beda ne August. Bedi na. Beda so gine mu asa bilaba. Enre koyi. Nyame adom. Nti beda obi ase. De wawu na asai ai. Wodi kin aye but ma memfa we ntu aso. Sanse ye se ba bia tumfo ne bono. Na e baso na ne ni so ade. Oso ma me nya befo. Ebi si da ne bi price. Da bi. Enti ma memfa se da piesie aseda kese. Enfama me ankasa me papa Reverend Omono Opoku Agimai woni mama ma fosti of Adum Adum Ventures mama ne papa na me onhyira mo Erade onya mo kese na onyi mo fra adum mo emfa nko adum mo de enrada mo hwere wa me hu nyina no me si Nyankopon moho bebre emfa emamo na me mbra me ankasa me boss the CEO of Tabek Plus Enterprise on ne yere Mr. and Mrs. Techibeko. Aunty Vera and Mr. Emmanuel Techibeko. Na me onshamo. Erade onya mo kese. Na de mo abahom pa ya chebia na erade on fandom mo. Na me nshamo pa onshamo no nyi mo fra dum nko adum. Enu na tese hebese na edwin se ya wie party na no na mo last minute mo be ye. Ono abese eh wo se na me sia ya me be do se na me sia se enra na ne papa nso birthday nti na na aduma ko nso di ne de enra ti boss nya me wonhia mo ene obia o send me message of friend me mo be ba wa achire me nua Agimaima na me onhira mo me da mo ase na me nhira mo pa na de mo hwiri bia na wonhia mo na mo adwa birthday ni aba ai hello papa ya first Papa fetchichi ya ho. Fa ice mi chichi ya ho, fa ice mi ate. Papa akaba. Ye. Mama. Ai. Mama. Ai, nyame adom. Ene ye be di fufuo kakra bi se fufuo ne ka se ye be di. Nti wo ma ye di fufuo no hu nkomo kakra bi na ye hwie a ye nkomo bi so producer ba betina se na ono so ne ye di nkomo be 5 minutes bi ansana. Reverend Kwame Kwate, the current blogger in town. Latest. Ciao. Yes, the topic ni sending no me producer so the kasana I say meet you. Also the sending us hey what a topic for a welcome. Also what a topic for a welcome. Oh you see you. All right, Ajua fufu party. Aunty Bea me that. Woman from fufu party. You yan first time no mo ye na me wo fie hanom. Minim se de ye. Ena we yes ababe last year mpo de nko achi kra. Aunty Bea nipa ni bu ye so. Ye make sure so bi oba bia so nya aduane di nya nam we nya nkwan hweye. Enti de e kan ni se de ohia ne wasanka. Ne ohia ne wayewa ena o lorry for de be fi fie e de aba eni wunsuo sika. De aka bia de Aunty Bea se ye be mo wadi anom ahwe. Umpe we na opede yin. Aunty Bea kwancha de so efe a aya na eyesika na na de ye nti ebe se ye tiefo pa ene yahwefo ye da so a sponsors ebi mo ba be so ya sen nenso emu swa nti ebe se wo hwe na se wutie na opese obedon Akoma FM ye fu party ya oba ye front desk a mpanyimfo no wo ho omo no obedi nkomo na ne opese wo ye de boy no yeso ya som ne ewia ya bo ho wadwatande no dawuro e de amawo yenya kase be ye ne so de ye be ye Aunty Bea ye set ye for on the 9th of August we ya ka be 3 weeks pe
obeka se bia kwa wane so ya ha ye dani dua me se fa wasanka fi ofie ne bra fa wonso sika kan fa lorry fe da fufuo ne nkwan ne de ene nam no me se ye be chama na buso enti ebe setie for dani dua omommra ne fa odom modom we ya ne de betimi aya ma asanteman eba na efia bia kakraka na enyina di ko efia ba we de ye se bra ne be didi eye free enti dani dua tie for ye be hwe monim Aunty Bea mame nko oba na onso fa kakra adwene no de adwene saa na sese adwene da so wonu ai se me se me examiner ti adana na wadwene o se me bisa me bisa o saa eze na so ye nko ho nti ye nko straight on aha me bisa o se adwene no de ahimi ye hia se ye de be ye nkwan no Aunty Bea da se ye fa konya wi so a chetifo ene the headmistress e bisa me adwene no o ko fa phone na sa o ma me fa phone and somewhere me chimu me te one account to the wholesale. My head is not wholesale. Wait no. Aunty Bea adwene e dey be yankwan no che se wa wutini dey kra okon bedo enkwan no by force. Okay. Yes e fra adwene bi akwa bi e na odo no die wo mu a wo munya na nanom atena nkonya fo no obema wote akonya so a wodi ne hene no saa odo no ene akwa bi no ene yetade ye nkwan na saa nam no esesa woti wukunu ho na saa wo ye ho light na wobi di saa akwa bi no wodo ne ye nkwan ma be ma ni kia saa da na kokono kopake woni ma firi firi enti no saa me kodwom na me kota o mbe bi saa me se me ware ohene ana that is it say o mbe bi saa me ansa ma ton na me no wo na wo beka say nkwan no koya ma panyin eti panyin na wo koya ma no obi sa say oye wo hene wo se ai eti wo ka wo hene dia then no amma wo saa akwa bi ne odo no because anam no fire abekwan fire light soup de odemu an odem onhono na ne nam no so adodo te say ne se ne nam na te say nantwi nam no ke say ne wi na ede na hunsuo nso so ede ti sa nam ne bi beba eye Akoma fufu party e na takra adwene ni bi so de takra ai e na chichie te da kwa bi e na odo no e na chichie na mate na takra na ohene ba na de twatwo enso ye asro eno so ya adwene enti ye sramu a mombra ye sa adwene nyina bi because Reverend Kwame Kwatin oya ohene ono oba se ye o se ye de odo enkwan ene ba ko se de akwa bi special one eno so ye be ma beti ne be ye mfa ma obi a Reverend Kwame Kwatin de say ai beef for friend jawar na de kakra tututu fine na ma anwo akom fine. All right. Enti pacho kasa kakra fa fufu party why you know copy work no my me homework we we dey all copy into the anya sheet to copy say one fa ngufo so amitiri ni wholesale wa Aunty Bea Aunty Bea fufu no this is my first time am be di fufu ni bi na me mu de aye one kra de am say just me ko saa kro we so oh baby omo ya aye we in fancy e na makoje maye wa na ya shada ye ya nwene no special na ya twro me din agum ti saa aye wa na si wa beti twafufo na so ho se we ye oba ya abrefo dia eti yesre busuafo nyina ase ada no ma obi endidi omumra na dwane na girigirigirira obi abenya biedi oba nso so na wo hye nso a wo hye na wo de akai se e ya akomafo ene yedi sa adwane no ema etifo na ye wi aka se obi bia wo pese ode na dwato nyema ba ebe hye fufuo party ni mo no omra na kwanya ne da ho ema obi bia Aunty Bea me da ase General adom now so okay Aunty Bea me da say na answer na me call Akoma fufu party ni so na me mfa akonya we so na ye mfa se da kese e ma yankase papa ya de nyina Reverend omono opoku agimai anopai me ne nam street ni so na hu se ofre me me fa ya no se pc show phone so me de Akoma fufu sika shoma ana me papa ye de ade a o se send me cast additional say ye dey went post post birthday mumu no so we dey adama wadama mesrewa we dey Akoma for dia ana me so okay nti ye no sa no sia fufu party papa blaze kakakraka bozi ye fan support fufu party no nti papa woni mama yanya modren ya se me hu de yanya mo nyame onhira mo ska no manager nsa nyanka ye but maka nti ma
owo ho but mada asesa no mitimi de maye yi on se maka mada papa ase ewo so bro say me di C station manager so na odiama na nabila oh se me de me dia WhatsApp party dia WhatsApp party no wate me dia seda na ma no nti akira asem de ho de me de me kira ma wem enti papa ya da wase nyankopon onhira wo manager so woda ase woda ase papa na nabila so na ya wo coordinator convener waje wo so woda wase nyame onhira wo na onye okesi ba bia yi free bia no rade won hye wa na mu na me nhira seda ne da nyina no ye ya abeboy na next month de end esi me ne Aunty Bea konkon enti eno so ya abetum nchine maye nyesa asemaba nyesa asemaba nti ya no abeso ye be o se ye de nyame wondi ye hwamoda enti Aunty Bea fufuo ne de ye sere mu ye bedi sabre ya papa so ya sen de na mu se bibia ebe ye fine enti ye ntimi nya ye nka ti ye sere mu ye se bi ni frɛ ni so betu bibia bo wa na ne nan esibuo so enti ye sere mu nyame ya adoma momra na yaba ne de ne yaba ye bedi fufuo na nkasa me hu say you emu menkan fufuo de bo aye den but ye be body fufuo a nya ye menkan fufuo nso aka ho mo pekura ye be ye agala boot ene ye de hia bayire fufuo ene so e fine ye be ye ni nyina bi na oba de opa no wadi emu abenkwan emu rere emu nkate anapa meti so obi atwanwom fufuo hu nti obi papa mo twanwom wo morning show ni so na sam ketwa yadamu ase pa na mi onhyehyira mo na mi nhyira mo nti nyame ya adom na se ye ka ne se na se pegi kan se kwankye ade afia diska na ye nti ye pa mo cho na nkwa ase hene o ma ye nantwie be 15 krampo a ye beda wase na ya ponche no de betten kan ye de na pampa mu bon ni bi na ma ye odwan na fish hema bayere hema body hema kwa de sorted ai na mu nyina mo mfa bi mre na ye mfa nye ade bi ade fufuo e ma no wie se ye fufuo no ye pa mo chomo nso ya sen na opese ofre na ode kakra ba ye 0209 yes 1190 mo ma me alla 0209 1190 eno ye papa Patrick number ofre na obejo so be bia wo bia de ofre ya se banche watu wafum boto be 1000 ne me fa ye de articulator be ba fa na ye de abe ya na ye fenti pa mo cho mo frɛ ye na sikasem ne ho nka de old person de be bia ye be ba be je da mo ase Aunty Bea yo me so me da mo ase papa ene topic na ye very interesting but me ma mo nka bi sesei emrepa bada say o abeka bia na mo ba abeka bia and so cry man welcome all right enti Akoma fufu party no nyame ya adoma on the 9th of August ena ye beye sa dwumadie no ewo Askwa Municipal Assembly yen forecourt hono ma ena ye beye no eben Akoma FM enti se wugina Akoma FM ha utu wani tintin so pe ubehu say eho ena ye dwumadie no se nyame nuamba na de tu dwa no bibia obetimi dia aboa ye bia se ye nantwie se ye aponche se ye odwan eye fish bode banche ena atosodie bia ye de ye nkwan ni nyina no adaroma obetimi de bi abre ye ene obi frɛ ye morning show no so ka che me boss Evans say o banche boto ba ko a ode abre ye nti wo so betimi abre ye bia ode offer sa number we ya 0209 119090 na ye no edi enkomo omo boy sabre ya grow fine herbal tonic makes you grow fine ena Medima for herbal clinic Dr. Time da so omo na sabre di omo aba sponsor yin tie to sre say etiefo ne ahwefo a mo hwe ye mo so member sponsor yin na ye events no aya na ye massive pa na obetimi abeton onyama enso ewo event no ase na bosumi etwe mu ye June no ye di arehosem bi ebeto mo nim ye bisade bi on se dwumadie yi ye di nkomo na ya na obi so kwa hohiehie ma oba na obi so akyerɛ na ye nimu etiefo ne ahwefo maboa ye se be ya nipa na hohiehie mu na owo mu no ye nyina yetimi yi omo efrisa hohiehie ne mu ye ba bi ene ne maame ne papa ba ha na sei wenya hole in heart na ono pe ne scans ne x-rays ne ade no na tokro na da na koma mu no kra no eye mienu ntina ohia $9,500 na wo say ye de koye no operation ye kan sa na nyina ibeti ase e wo kolebu cardiothoracic unit wonom eno mo de bedan ye etiefo ye kasa mo nya ade a
na yɛboa mayɛ adeɛ paa nanso yɛnkɔ baabi anti ɛndɛ maame no asea bebiem ɔde n'ani ase ne su asea atoa yɛn wɔ ha sei sɛ ɔsen abɛto n'asɛm no mu nkyene biem na medi kan ama producer kasa because esika no baabi a phone na esika no kɔ so no ekita no but onim code na yɛde yi sika no ɛha saa na yɛyɛ nneɛma yɛyɛ bɛtena ha na yɛbiebie no ma srɛ sika na ɛba se yɛnyi sika no deɛ na accountant ayɛ kokoti na wagye phone no na ɔno na ɛbɔ code ne de yi sika no as to how much we have of the phone me ankasa kora me fa mani ndi echi sɛ sika na ɛnyɛ me dia ɛna me di mani akɔdi echi enti no executive producer ɔno na phone wɔ no hɔ nana bila kantanka wɔfa Wambi. Ma hey. Why fe? Ah me dey. Se bia bokɔ. Adom me ho yɛ papa papa. So ho yɛ. Me ho yɛ pa. E ma sofo nso akɔ aba. Ai me se me hu na me nya kran ka me sɔre fie kya akɔ ha again no kra. Sofo ayɛ ma dey bi ho. Ayɛ wa dey. Yɛ pon a. All right. Kan se obedru ya meteninka. Washa babe oshoda babe shaha me wi ahye na ma. Oh me oba ni dey also me crowd. Ice na free. Me maintainenka. Me dey maintainenka. Ono ya wa za maintainenka. Se am ko kan se ka so sem ba ya che. Me dey obedru ya no say dey verse Aunty Bea I'm back. Inti waba. Anyway. Achakura nsan inti meji. Obaji. Yo ofa. Mama. Ye common no $9,500 na ko say. Mame nchie tiefo na minna ye tiefo ni yahwefo ase bosumi ya yefiri mu ene bosumi ye wo mu enye papa se de akanfo ya to ne din a ebiduru hare yam hyehyɛ sikita wonsa bosumi mu odin pa enti se wo pe bibia firi bi hɔ ya na edin ukuta bibi na so yiyi bia ma obi a edin sanse bosumi ni mu odin ti de obeyi afiri so onim de bibia be sa be ka ho enti ya na edin pa yɛtiefo ne ahwɛfo ayɛ adeɛ firi sɛ yɛde to wɔ anim yɛ akora asɛm yi to wɔ anim me enyi wɔn boni ayɛ kwan bi aso da nipa asɛndi sika ba dɔso papa me nada na nea ɔmo ne sɛ esan sɛ yɛwɔ ahokyerɛ bosome mu nti onipa no onya ɔbɛyɛ ahoɔden ni sua onim sɛ 1 cedi nyina bi sɛnde 5 cedis 10 cedis 20 cedis na mi adom saa kakra ya tiefo na hwefo free wa hokyire mu esende de ba no ya boaboa no ama me no kase yenya 42,000 Ghana cedis 420 million. Okay, 1 cedi, 2 cedis, 5 cedis. Kakra. Yenya 420 million. Okay. Sikana ya hwehwe no keka ko be 1 billion. Yes, yenya mu half. Yenya ndu efampo. Sesei ne etie no se ade no so eche no na eye kese. Na ha kwada no nso so nti yewie yi yade srede mpenefo si 30 a yenyai eche enso ehye na esanse won ye dan wo nti ena yesansi so bio se mwonom guso bo ayen no ye ni so na mum enuru ba bia esese eduru to mun santo so mayen ya fam ye wode ye nso so ye na sebe mpenefo se ba kofo nsanso nyame ne kata nti ni sei no omusom bi maye ne a na ma yitimi kontem nti na se no onie ono maame ne ba papa so me no kase papa so dadem papa yare last time no buy na papa ne e ka ho nti de me maame na kana sem na ono ato so ho e di amai ansa na mesoro no maame nka papa ne nkra wo de agya bibia na maame na ntimi amfa ho na no kan so wo asase e wo kwaso edwo kwaso a wo ton na odi asone ayenya iso ne nke de agye akwara ne nkwa bisi saa bira asase no emsa manfo ma ho nti e besere se oyi obi a wuti a na wo hwen no wani gye se asase a eda kurom e wo dwo kwaso wani gye ho se obeto a wo de se ofre me na ofre akoma ifem ha kra ya na number de betudwa no ofre isi number no so a ba bia obi a na bebobɔ de se na obehia no akɔhwe asase no ho nkra ta nyina no ɔde bae e ma me hwe hu se ye genuine na me de ama no so mfa nkonkoto eduru na wa hwe na wani gye ho a ne ka ho asɛm ha na nso watua sɛ ba ye betimi enya bibidie agye akora yi nkwa na me dase papa na me nkɔ na me ne maame ndi nkɔmɔ kakra bi na ne ye nkɔmɔ na ye bɛbɔ no ye nkɔ so pa maame pacho ho ye pacho bra wenim kakra bi maame pacho ho ye nyame adom ye de nyame as papa na weni aye kokɔ ye anada no bai sana na weni tina me na me hu
ana wosu sesi a unya nsu but o husband we adamo ba mo ne ne bai ne de wetimi amba minti wonka me patran ade na ho fa no ntina wantimi ama de na ye no o hospital na ba do yare wo fi akọ hospital de obo da sin ne mini munyina ayekuru irade nsa no yare wa yo na anope ye wa ha mato ase ato aye bie mu a musika na ka mo bajiwe hu ana Aunty Bea eja mumu a mo de bo ayen akola no na yi na owo mu no nanse Monday ni week e de no koto hospital ma wano nya din yo na obi tie o beka se won Monday ni week no e de no koto hospital din nsuo nyina sisi no so e ba sa Aunty Bea mi ni ahotokola nti eja mumu a ani amanfo mom de beboa me ama me ben ya gene nkwa asi ho nti Bea no ti na no pe me de abeda ma masa ba adan mo bai no mo ka se asori na e ka se mo mrambe kan share na yempe bi e mamo na mo ankasa mo nya bi ato apart from ukunu asas na opese woton no mo ankasa mo nya sika ni bi ato Aunty Bea de mo nya bi kra oh ade ma sorry ne mbo am asole ni enka bibi se na maba hayi e kwa na me ko frɛ o mo ne wo maka na de o mo nso e be kan ene de yempese obema na ne ho te sen ene de me akra no bai me hu say oye active pa all right yempese e be delay with time the brain ti obi a wo tie o ene obi a wo hwe wa free wa komam na sre won na uwi a ye de momo number ne betudwa ye de tudwa wi a na ye gya mo kwan na ya hwe de be ye why Aunty Bea me da se me nua mo ne me ma ne madofo no me dinya me din sramo me pamo chew me bai nti na me wo studio ha me sramo se emoa bia awrade be kama koma momfa moa me na menye me bai nkwansi ho me do me ba ne pa de otie bia me do no nti amanfo me dinya me din pamo chew mesramo mayebi nso enye nuru be bia mesramo mo moa me na me bai yenkoye no operation no nya hoto me bai nya nkwa e be ye me te papa Aunty Bea all right on say ade no cry mama you very emotional ne ma make say no hwe ne ma me ani asesa na sister na anybody come o so besun sister so na ne come na de pa na mba ya ma ya baba besun reason chana me ni si o ba say ya mba ya ma me suma besun ewie akra ne hwe ne ma me ani ase na wo hu say ni si o sone ne ma me no opepa entietiefo ne adofo yesremu pa de bia ye ba mo boa yen na we enam se sika no mu edu no enti na yenya yanka obi de ye 5000 eyi bia anka yenya ma abro so kra but sika no mu edu $9,500 na me adom po anka ne dollar na kofom kakra no sisa de anka bibia ne nam no enya asem kitu akra enti yesremu wakasa ma nde ye guest na eni bedi nkomo sister ne pepa ne ni ase ni suo pa ma ayare ho enti so obenye bi e de aboa de yenya na producer kan ye no yenya 42,000 Ghana cedis, that is 420 million. You hear about 1 billion. Ena ye de akwa koye operation nama ye be ya gine nkwa de si we kra nya me adom omo nkwa abrochire ye nkran he ya nko mbekwa abrochire de anke be bro so kra asensa nti 0530 507 849 0530 507 849 yesremo edin ebeba no eye Akoma FM anase James Aglevo yemu bi ebebe bia no eba ha na yaboaboa no na yedi ama yebei eni yabetu din di akyerem yenya 420 million, that is 42,000 Ghana cedis yenya bi soso a na ne papa asase no kra yenya obi mo ta asase ne mpa yegidi se nkebe kwa ni mu kakra na de ade ne tinu ntimi kasa wo koye deposit na ya your operation no so to full payment ni nyina ansa na doctors no akono ho sisa ade anka de yenya ekranka ebetimi de akoto ase se monje na monhye operation na se emfa emaye nti yesremu yempese eba betna na ebeka se yeba na ase
BBSC yempenisa nka yebeba biemu no na o maame ne papa hye fita na yeba beda tiefo ene ahwefo ase esremo mondom boayen na yentimenji yebai enkwa ensi ho ema no pepa ne maame ni ase nesio 0530 507849 maame ye dase papa yem se ne de wabeka to su yemfri na nkopim na wotwe wie ye de yebenya bia no yebefremo na kwakacha asori no so say oba ye sky ya to din say yenya ni 42000 nti asori no so emwa wo na de ombenya de asoso no na yene doctors need nkomo na yaje oba ne nkwansi ho ama why yo maame no sebio o bia kom besre ye owiemfo adano ba na so ye de adwuma pam squad atade nti you can imagine na sebio pam squad atade kra no ye bank manager kra 1 billion kra de ni nya din nti esre mo pa momboy na ye maame engine bank so nti maame ye da nti behu na nabila mo wani mo honum na enkomo bi e wachi no ye ne edi eye Akoma 87.9 Akoma mu nsam dwumadie ena wotie yen na wo hwe yen enso ewo Onua TV Facebook TikTok ena YouTube efiada de aya na eye Easy Friday edition of Akoma mu nsam eno ena ye ka relationship mu nsam pa na enefiada ye say what I ordered versus what I got. The husband I wanted versus the husband I got. Na me share some flyer no be say Aunty Bea na mo dia se me ba kremo. Etene ya de bia sa e kwan won ho kwan no to kwan to say the 6 weeks nie. Papa two kwan ne dia or ha dia papa nti pacho na you can take your chair. Enti papa ne dey straight down from this side. Enti yene Reverend Kwame Kwatin bedi nkomo papa ene ye nua baby so no so what she ordered versus what she got. Obe share ni experience inti no ene omumienu na ye ni omo bebo enkomo no na papa mami di kai ma wa kwa aba welcome. Thank you Aunty Bea. Pacho hoye. Nyami shame. Ya fi o. Wisma fi mo pa. Papa na ko he. Kofu bisas na Reverend we so tu kwan. Oh, Aunty Bea. Yes papa. Nyami adom eya na afi bia no. Me choose 2 times. Okay. Which is January to June na metu kwan baako. Na July to December no so na metu baako. Wow. Afi bi wa na nka me 3 times but me hwa sorry ketua bi so nti. Mintimi nko bebre sa. Na kane na me kwa metimi di ba 7 weeks 8 weeks. But church nti bia me di 1 month. But na say embassy for no visa 7 no akoye okwa ye ma 2 years, ye ma 5 years, ye ma 1 year. Okwa ne ma days kakra bi nti omo de ma usa na chese watwum kakra nya sa o ticket nyina ba ye woka. Ye koye ne ati se dollar no nso abafom nti na ye nsempi. Nti mikosi France. Okay. Ena arahusem se mikodu France na menia mamba. Na ade achi a o se me ye conference bi wo Belgium. Nti me call Belgium and after 5 days menia ma buy na me sa ba France back. Ebe fa menia ma na me sa call Leuven. Nti me feel Leuven na me call Oberhausen which is Germany. Me feel Oberhausen and na me call Hamburg. Nti me feel Hamburg no na straight to Paris na me sa ba fie. Wasia ba fie. Eni akaba. E ha so boko. Boko ye do su bibia da na kwemu. Great. Tina na ya fi wo. Oh, miss na ma fi mo pa. O no bi say na Reverend way. If you have for cry, na Reverend way. Yes she Reverend o vacation why. Aunty Bea any ped do. Sa I no cry. Any ped de chese on. Edu Friday a na loneliness a chime. Oh. Abrochi loneliness pa na chime. Ma fi me ye, ma fi me ma fi Akoma. Nti enipa hia papa kwa ba biem yo mame nko menua bai wo sweetheart anka mame ne ya ma wesu no so you handkerchief craft paper we ni asinis you pacho ho ye nyame adum odin de say pacho me de I drop in a man na yeso kojo ma ho fe ni bi what also say to so sis nti nana mama grow ye biem abesen aye we hu oye biem a e betimi akode betimi akọ that's all ho efe no ye guy pa now your guy say na what you ordered versus what you got no
Yo, any Akoma. Yeah, no. Oh, that day no nya day. Dear, what I did you. Oh, that wo. Aye. Na unim so yo wo. Not to say. There are no city any dear. So Bisham and Congress come in Jindi. But I could do one of them say. Send and commission by an uncle semi giddy. Then conscience by a torment for free more. Okay. You woman come I shall see a saying the courier say na. Oh yeah, na reverend so I'm just and command the mummy and one and the munam. Aunty Bea say our Raymond Sam dear a baby. Na me tama me worry and I worried and many jom. To me worry and many I just some worry. I crack it to me find some more bear 27 years na ya worry me asha me kawadi. Na many aji baby. Na worry and man funny easy sir. Ba na afutu a me de na minya na ware mu se aware de yenya ware wi a de besie bia no also peja woni hwe okasi ti de besie bia na me de maye ho ti ko wi ase na ase be ma no e driver ni e che also obedi sofo na sofo die no so asofo bia na obedi sofo no na wako bible onko bible school o jai driving na be yeso o jai driving ni ti fie eno ono a ye ne niema wo fie ne niema be ya osua de osua de wo ne fie eti me sole ahomache ne kodwom eti me makodwom ahomache no na wo ye ne council wo ne fie o ye counseling ni nyina fie abla one quantity e bia mu I see enkofo so ba counseling no aba me de me kwa me bu okra me wura fie na me hia bi mu eja me de masema me kan se firi nya me e begina eja aka wo so opem na kuti ana mse nya kuti ya na sofo obia ntete wo na onko bible school na so wudi sofo de ni nyina ye jama okese no timi de me kunu di sofo e de menya afe na me be ka sesei be se nya me din na wabo enti ni nyina mu no ye gusu aja na adwuma me na me ye adwuma me koba na ma behwe fie enkola na igunusu ni nyina mu no na memia mani na counseling now you na on jiska anu de ubuza na thousands so kura wonya man we jai driving ni ye counseling etifie na wo koy dwuma na abehwe no ko ba na abehwe no ti afi de me ne wo ma 4 nyame se nkola ni nko school this nyame na ama ni date ya nkola ni nko school be ba cho say nyame se nkola no wo ma date nyame se ana mi kunu no si nyame se this wo ma ni date ya nkola ndi be go school eh asem di edin no pacho no omukobi dada ni yetu ko ba bi foforo eti ba bi na yetu ye no nyame nkyere ni school a nkola ne nko a wonfo mu nko ti di se nyame kyere no ukoka na ya asem na meja me kama no tu mu ti ekotena ehwa 8 months nkola na nko school da wo ho afi de wo se nyame si ja wadwuma na wo ye na nyame adwuma de wo be ya de se wo kwa ho hihia mu ansa na ekire wadi de na mse na wo na wo ye onyame adwuma me nyame mfrem wo na nyame afro na me de me adwuma nyame de wo se me nya isai afere na chese de papa na eye no me de ko honam fam ase enye papa bi mame enti de obeka ne nya no na me fa afere de ne nyame se me ka nsem a wuntie ene nyame se me nkasa ho me ni wadua ne nsem se bebre 6 months na be man ne mete dem medua ne ni woni on kasa me ho ene na chese ho de na bobo wo be bia me no kra de bobo timi na me so me firi dwom kwa me dwale a na mada menini ni asem bia tina de ekona eden ma me so me papa afrim nti de odi papa de na me friend to nanim no se no be frɛ be ma to mo frɛ no na okɔ ye no ene we ma na no so no aka bia no ato abɔ no we ma na no so tina papa so no se na de na enkura no kura so mo nko school wo se an tetefo adifo no mo ba ye no emu wa na si school da mu da titi edifo no na so no na ye sofo ma na nya sofo enti no se obi enye obi akọ school nko na wo se okuta nimdie enti won de ne ma no wo muta amanyame be kire na papa se na wo bodam se sa na wo ka de ya ene edam na wo bo ene adwo ne bodani na tie
enti ne wo se wo hwe yi afi de ne wo spark wo mu so wo mu nyina empanyifo ofi oni odi wo mu nyina atem na obi a sole a we so no afọ we so ne ka wono ko a to no sole no so ko de be na abusuafo tu mi fo se sa de a se na ko de wo so ye den utu hofo na pe ba bi fa na nya sa de a de be ma yi wan hwe nya papa enti me no na me koyi me ne ma na me nya ready say me boa me ne ma no ba me ma dwe say me ma ne hu because me de ka kosi wo no ma me start e na say ne ma na mi ti me ko pe dan ifiada me nda na me ye say me koyi ne ma ti me de ka kosi wo ye ko na lady bi wo ha o mu eye council ti em say lady no ne boy na ko enti na boy ni pi em so mo frɛ na adwuma mu ti na aka lady ti me de on kasa mo ti me de me ko ya na me wura de mu na me nua be ma me ne ko e chi ano na wo ti so no say akonta ho ye no se ai ti ye wura kitchen ye boaboa na ma no me ti say lady no ye say bla bebie me na me nko say no wa to gate mu apia bonten ai o ma so sani ama ne nko wa ma o te wo ba kura beta ebe yire mi sesi ana obe ye de dan ka me den me je ne ma na me ko wa ma ye so ameka hwi o eno so opie no ato yi mu na waka dem mu na yaka dem mu nte lady no wo valanda mu te me frɛ me nwan sɛ yi ma ye ko hwa de kodi a esi wo hɔ a madam na etiatia ye ko ya wato gate ni mu ɛna me yi safo a me di esi credo na na me bie ya na odi tu ekire yeso okay and odi tuo ekire no so but hold on what she ordered versus what she got. Reverend Kwame Kwatin wa ha enche bia so ye be ko Dr. Mensa na ye ni omedi nkomo kakra ye wie a na yatoa so na Reverend me mo atwonte ho kakra bi ye wie ni ye ko Dr. Mensa ho ne yetoa so a na wasen abem what she ordered no wanto ne bu ana Aunty Bea Reverend Yesu Kristo ba wiase asem bi oka ya ya na me wo ho a na maka kire me ho se eni se nko oka nanso okan wo se adwuma no eso na pafo ni sua na sa asem na Yesu kan no se nde otwa nani behwe apafo a ono a wanya so se me kan sa tia se apafo a ene Yesu ono a wanya uhu apafo ni bia wa ha beka so mo ye sebe entertainers apafo ni bi ho untu so mo ye modelers ana se enyema die ye nua bai o ka sisi e so me njaje hwe but dem pese me kan se on ewiase ayetimi onipa bi anti tro no say many are the plans of man but it is the counsel of God that shall stand. Aunty Bea say me see ekwan mu a me pese me ka che tie for say and then ye better chi areas be very sensitive and they say aware na ya na ye kono maka ni fia mpo pen say eti say ye ko secondary school ye ma ye prospectus na say ya na ye wo school A B ube select school 4 ye di grace bi na ye de fa ye di nya wo first school yes obo a wo yi 9-6 or something ye wo grade bi na ye de fa first ye di nya first school ye di grade bi na ye di nya second school ye di grade bi na ye di nya third or last. Now say sa forms ne ba wontimi ntwisu school akese mienu embom te se wafa prempe no wasan fa owas enye possible because grade de be ma o prempe no the same grade be ma o owas na mo grade no se so kote a obeba o second oba bi wo ho na ma bebere o mo be ware a na o mo hihye no grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 enne Emma bebre wo mo first choice eya de bi ebi asika eti se sika na ye grade A na onfa character nyehwe but what you make say we choose sika wo ma dwen ni se minya de oye sika ni no ni suban kura me wa no me change no but what you say obenya sika ni be wie no no wo se sika ni no oye bad boy Sebi uche nyi na nye ye mabeka wa se enipa bi wo mo nsesa ye kura nyame obre
nyame kro boss e nipa no obre enti Aunty Bea je me pese me ka che nipa ne se wo de ema nine bi agina ho a ene ye ka ma asem wo de ema nine bi agina ho a be ma omo ware ni sesia no enye de no omo pe what they wanted versus o de ebe kwa ba what they got. Okay, yada maso papa ya Akoma 87.9 Akoma mu nsam dwumedie e na wotie na wo hwe no enne you say what I ordered versus what I got. The husband I wanted versus the husband I got. Na ye try on common no so a ye di kan akwa akotwitwi yesi na ye betwitwi yesi a eye Pepsodent herbal and Pepsodent. She was saying, get a Pepsodent charcoal toothpaste. And a Pepsodent herbal toothpaste. Omo ena ebwaye ema di dwumedie ede abram Unilever say so betwitwi osin ama wanu mayehwam etun yare wanyina efiri wanu mu dia eye Pepsodent charcoal Pepsodent herbal toothpaste. Tobi na ebeboa papa Pepsodent charcoal no eye bidie ene ede afra bidie ne ede afra make wo na yebetimi de bidie twitwi yesi no krepa yesusu anu ye nananom na bidie ni body tray na omo dia etwitwi so bewie na wo na ye fita woni ma ye hwehwehwam enui enene modernization na Unilever for modernizing no na omo de Pepsodent charcoal e dia ba fluoride ewom na lemon mint na zinc enso ewom a omo si tobi na fatwitwi osin sanso na Pepsodent herbal no enso green tea na ahahama herbal no na omo de aye eno Pepsodent charcoal ni de na ya na enini yetuntum kakra wokoto a na wa hye ne nso na Pepsodent herbal no enu no nso eye green pa tobi na fatwitwi osin na emboa Semens Vital Herbal Mixture and Capsules. And also a boye palm ma amatinka article bema watinka article bema nitimi nyedwuma yenra yeka infertility so bema nitimi nyedwuma ye den na wa show yire ne nyinsen inti esho pa koto Semens Vital Herbal Mixture and Capsules sanso no ba o menses no emma yi a ni nyina esiwa wo ho kwan enra yeti bebre e wo yendwumedi a yedi ye no eso ni nyina ebesiesie na mawa eye Semens Vital Herbal Mixture and Capsules 0240616061 and 0205573555 AFR deodorant roll-on or se ma hunye hwam na so ho be hwam dia AFR deodorant roll-on free scent passion free scent activate free scent smart ni nyina cosmetic shops ahodo nyina wo benya bi wo ho na wato bi na wodi afa wa motu mama ho aye hwam Pulse Royal or say upebi na usu etu aton a na wa friend was 0544726882 0544726882 my enkoye nuaba adwoa ho na ontoa ne nkomo no enso emaye yaka chom say na ye ni ono ne Reverend Kwame Kwati na edi nkomo nti okasa kakra na Reverend abem sa na yeko enti ubi epuno na etuo na si wo maso yi to aso e nti odi tuo ne kire ye so sa na ese wuntimi mpi abonten ti ho na menua be ma na ye se ni wodwane akose hoho na wogina ho na chi ti bra menua na kose lady na chi na ti ya ne se ten no na ese aboba ni nyina nam lady ni yem ene kogu menua na nan amanne aware ba ko amekoye no menua na ye twa be ma ba ko pe oda yi and then the nine a chef do. It's 24 bani denim bani yam say. Choban de to na nka no. E bia ni yam said the end operation no. Oba no so aba counseling no. Abaya 23 years on kra menyi ni say. Oti ase. Awo no betimi a what ase buy. De ye no. Awo no wontimi ho. E bia ni yam to say the end operation. Na no woso. Enti no enwra inside e twafa. 87.9. Na wo gina he. Mimi na me face too no. Enti na ne target e one na. Me momo de na me nim de see ya nyame ho ma etuo ne etene ye. Wow. Just me de etuo ne kan me a e pre me kora nka me nya nkwa. Because na e ben. Wow. Me nso na nim se me wo awie fi se. De na asie ne ba bia me gina ne de. Etuo ne to ye kora nim se me na. Abo me na e kire na me hu se omumienu na ebu ahwe a emoje etuo
And I bet for more Russia Medical Hospital. Ye be fa wo mu. Etu oni 2 ye no. Ya wo hu se enye me no. O se ebudi aboba wo fro. Ayekun. And you also a sofo no. And you the order ye pa o. Me se pare awale kura de enye me. Ati we ni so. Minim. O se ebudi aboba ewuram. Ena nyame mama hode mama bo gate ni bo no. Ena oni tu ni nyina tetoye na mi dimirika. Ti mi dwane nyame nua na sister wo kwa agya me. Sister mewu. Sister mi ntimi nante. Sister wo kwa mi ena mi se yima me ba machi obeku. So wo kobo amanye frɛ nipa ba. Driver kura de ne ba ye kura no set it to you de ko gina driver no. Driver no tutu ni car ntimi nko. Eish. Ti mi sa ta ba bia na me nam no. Na mi dimirika na mi busa ba bia police station. Nti wo nipa wo mu twam na be fa mi nua no. De ne court afoji. E de ndo mo se yemfa ne koji no mu ntimi. Na ye de no ekoji. Ti me dia me fa mu no e wa aware mu no. Ne den ne attract o because Reverend Kai was say man no aya na ye lebu 1 2 3 4 5. Wo de ne den ne etwen wa ope wo no pene ye. Me de ma mfa na ho ofe e na ma mfa na sika na ne ho efe oh ne ho ofe ba enye na ho ofe e no no sika kro ni ba me no na ma adwen ne se medical ko makowo baako ma nwale be ma no eti se we ya bade no so be wale me dia e wo se me ye de me wale no na yo se me ma adwen ne se na age na e pian na enye se wu ni na enye age ba na yo se so be wo ha wo ha me pese me wo ha wo ha eti ne se me ba no me sata na me ba no wo 1.5 year eti se be ma aba so be ware me dia ene me mfo no e na ene me ne kokora na e be ka se we so kra e dai e ne ba ti me ma dwen a me fa e no what you order sana dia me fa e na e de me be ku owu ne foforo ni mu no na ne su ne ne ban no na e ya ofe ni so what the din order dan din won pe no ho asem Satan cross wonya me di sofo no won pe ne ho asem me mani so ohyepa me am sure kram timi mani so ohyepa se mi kunu da bia na o se wo koto se me yiri gina ba bi na be ka cha me se me yiri twempena me nyini ba be ka cha me se me yiri kode ya magie di me ni adamfo okay fize me kuku ntime mfo adamfo enya kokko ya na afre ye so koye sofo no de abesa kira o enye no nti wo me ya ade e kwa enye no me ya ade a won na etumi fu o afi no ma me ba fom okay etina me nim se eye nyame honhom na eja ede ye adwuma se na me nim se jeje me ya de makọ na eja me ya no wa beku me fi se eduru me bia na nkasa ye mu no wase so wase efiri nyame ebegina so manya sika pa me benya sika enti na me nim se bia na wo de me na ebeji sika no enti ye che ne tum o meja no ye ja no all right messing about hobby mu ai ma me nko papa Reverend Kwame Kwati we die ne die na nye sika so kan wo se obi a wo die enti e piano ma no bi wo ha na age die mi die man bisa ni ma me fa ne sa ba no die wa wo baako ti on pese obewo nkyɛn aka sɛ wo wa ha nti ɛde waba na ware na ɔnhwehwe wa ware me nko ade yɛnko yɛ baabi papa to aso ɛ Aunty Bea, what I wanted and what I got. Yes please. Adeɛ bi wɔ nipa mu onipa bia ɔn sɛ yɛ bɔ mpaya sɛ wo ware na wo bɔ mpaya Awurade ma me bɛma osuro bɛma osuro nyame bɛma wo bu adeɛ bɛma wo yɛ adwuma bɛma onim nyansa bɛma ne busuafo bɛtumi atum weni deɛ wakoma pɛ but when it comes to choosing ɛsiane sɛ deɛ wobɔ ho mpaeɛ no wonya nti no biribia ba ɛno na Paul se ɔsomafoɔ Paul se na deɛ mepɛ no menhunu ɛfiri sɛ ɛnyɛ deɛ mepɛ na meyɛ wei yɛfrɛ no the contrasting battle and the war within a person. Onipa bia wo adeɛ paa na koma pɛ. Obia wo wiase bia wo bibia na koma pɛ paa. Enti
me oba me picture be me bia me pe but won say be ma na wo pe wo wakoma mu no ninya no enye bete oh ninya no fantasy oh udreamy be me bi e wo wakoma mu tina me ka asem bi e wo me preamble ne say se woni on say mama ka asem no kra say e before anka say ya ne enya real to ourselves ya wo question bi wo ha ubisa o maame kra won kan kire wo ubisa o papa won kan kire wo ubisa ohene onka e before yesu bible ko ni say nyini na wa experience eno ni a problem bebrebe no but abrofo nte sa mama mo example hwe upa woni awarefo bebre ni nkomo Aunty Bea wofa ema 10 bi agina ho a emu 9.5 and a worry your first boyfriends betwesi su wofa ema 10 bi agina ho a ema ya wo fie nyinaa ubeko obia life mu no na enye ni first date mu no wo either second or third or fourth or fifth or sixth or 7 or 8 ebi kura 20 so yeah mbc an question say why didn't we marry the first the second the third yeah kosa Aunty Bea enipa ho oba bi wo ha obone nsa no if you say be me bi a oba na kwam 10 years ago no onye obia ti said and the youngest ne kan enya maduane so enam nie chance bia ne ni mu so enya me chance so mu anya ni but on say nipa ye limited when it comes to seeing the future ye limited enti oba bi wo hu be ma bi ena wa conclude ohu be ma ne say ni wiase nyina na gina ho no osofu bi wo bible mu ni afa no Jethro owo emama 7 ena da kura wiya bi omukọ pipe anu so omukọ sensuo saa da na omukọ sensuo no na heaven oso ahihye se ema 7 no mu baako ye fa ni Zipora onyame ahye da de ni kuna betena pipe na no eye Moses na sesi ame no ka se ewiase ya ye ka greatest leaders abe wiase ya Moses ye one leaders abe wiase ya ekro Moses ye one gesi ba pipe no be sensuo Emma shepherd fo bi kura ba ho a omo ba buli emai Moses sorry any shepherds ne be kon esensuo ma wo mo gas ni mu ba kukura mbisa brante ne se wo ye hwan ye fra wo sen eno ani se Moses sisansuo ma mu nyina na omo ko fie omo ja no ho na omo ko du fie no papa se aden ne de mo ba ntem sa wo mo se ye ko tu Egypt ni bi emma problem ni se emma binom problem ni se wo mu hu be ma bi enna omo hwe ni na na omo conclude ye hwe ni shoe nice we shoe on mobra enti ene bi ni dabi e be ye mi ntimi enti bon se okofa different thing na onipa nso odi nchini enum nsuo sebi etwetwe ne se no na obompa yegu ne hyebre so Aunty Bea ewiase ha onipa ni hu ohu pa ni nipa onyanye yie de ni hu ohu nipa oh yes so bi onye yie de wo hye ne nda na wo di ni di agora wo nim de akino be ye debi sese Mahama wo president Mahama wo oya president ye betuma ka se ye hu na wie ye patriotia se ye woni pa bi wo ha wo mo bom pa ye se daache won be ye president ona ne hu ohu Kwame Despite so esikeni ye hu ni wie Kesben wonye sikeni de wo se ba bi bom pa se uradi shira me ona ne hu ohu ti se Beluchi sa enti wo hia Beluchi ne no wo hwe Beluchi ni tiriwi oh no wo hwe ne nase wo se we nya na duane so chance ni na onum nsuo odi nchene otwitwe ne se man 5 years man 10 years Beluchi tia na program bi apagya ni wom afei ubehia Beluchi no no asiwitrase akoy oba me life mu boy we 10 years ago oba me life mu enti enne emma bebre timi kase me pa na nka me kunu ni ayeka yo na nka me pa me kunu ni and the topic na say what I the husband I wanted
versus the husband I got. Me say what I ordered versus what I got. Say a man no okosusu atade no hu atade bi e ne fesa no wa say me kwapam bi no wa order atade be ba na ne kon so ha na ne nan so ha na ne nsa so ha nti me ka ne sa ne de man ti ase more what I ordered versus what I got. Ye order Dr. Mensa na nyame adom yenya Dr. Mensa we omo a ne wa hanye frakadam de bia na be frakadam enti ye ko Dr. Mensa ho ye na ta ho ayefe Aunty Bea mi da na kwai Aunty Bea ne de da no ko mu no ene de Aunty Bea we ya mo ko Aunty Bea ne de da no ko mu no o ho ayefe ma me yi we na efe pa na ye ba Aunty Bea no se eno anu o hwe o program bia na dwo no enre yimre I say ye program na Alpha R after Alpha R on Onia TV on sign bo repeat enti mo commercial ni say munya no twice you see oh sir TV so ana ata kasawati enfi ejatoria Odofo eche bibia be Dr. Mensa Heba Clinic asuyeye medofo se de na ochi bia be mo na so ye ne batwetwe enkomo efa ya pomodin wo no enne so ebre na du se batwetwe enkomo efa ya pomodin ho odofo yade ye o onipa benye wa ne fiade ama me ne wanse ne fiade ye sent me pese do aso be fam ye nsima edupe na obetie ye nsima ye beken na anse na ko twetwe be koso no ebia na atekem na be bia wo no wa nya aso amfantie ye person of a number C. That's so young chichi move your friend Dr. Mensa and number 0244 92 69 Yes, I was 027 11 73 551 The last number is 0532 92 80 95 Aunty Bea unim nipa edrun me bia ese yɛkyi nneɛma bi soma wa sɛ wokɔtɔ adeɛ yɛkyi soma wa mu ani nye nyanigye bi wɔ akoma m sɛ adeɛ na nka akɔtɔ na esi di baako beesi a wokɔ yɛ yɛse ɛyɛ kaprɛ we de nyame na ayɛ adom ne nyinaa ne sɛ Dr. Mensa yɛyɛ promotion sonko ɛwɔ yɛ clinic hɔ ɛne baabi a wo bia sɛ wo abrokyire titru onuafo a mo hwɛ mo wɔ abrokyire no ɛnyɛ ɛdɔm ketewa na Dr. Mensa se min kan obi biara wo hwɛ yɛn ana o tie yɛn ɛwɔ Akoma radio to sɛ wo ba ya so yɛ na wo betɔ aduro ana wo ka kyerɛ sɛ yɛn fa aduro mmerɛw pɛ Aunty Bea yɛ kyemiensa adeɛ we yi wo bia kyerɛ sɛ nipa bebre free se free adwada no ba nyinaa no ɛyɛ enimsɛm yɛ kyemiensa Dr. Mensa yɛn yɛ bɛfa mienu na wo watua baako pɛ ɛka ɛyɛ saa na tie enti sɛ duro no yɛsi do ha o metua si de aduasa na doctor ankasa afa mienu ho ka ɛyɛ saa ɛna tie na Aunty Bea ya keke ka ni nyina obi wɔ ha onti twokobe asia ne sɛn yɛ nyina yɛ waso nanso nsɛm a yɛ ka no enko mu saa de bia woto ne yɛ ka Dr. Mensa asɛm ne ani Aunty Bea betra ne asere kama ne adi nkomo kama na wafa pen no atiem ya fa bidie ne brɛ me na mentwɛ Dr. Mensa number no atram akosua fa pen no brɛ me ntwɛ Dr. Mensa numbers nanso wo da so te hɔ ana wo gidi sɛ kwa kwasa obi o wa wo pa fa japade kɛse kusi nanim ani nti wo nte Dr. Mensa nka ma mi bi de bia mbɛtra sa mitimi ka we me se fundaka board dey say dropping na ewia so nso wo yi ma mi sɛ wokoto so obi yɛ ɔtwen kwan na ɛda fa baso bɔde no fa ma bɔfo a okokum ɔtwen no enwuram yɛka bibiduro ni nyinaa na sɛ Ghana ha pa Ghana yɛti deɛ Aunty Bea untimi nyi Dr. Mensa mfirimu da me na meka kyɛw ɛnokre akyinye bie ni ho ɛni ti Dr. Mensa so the promotion we yaba abɔnten sɛ wo ba ya so yɛ na obɛgye aduro sɛ sabi ɛyɛ numuka ɛyɛ deɛ ɔnum no bɔne ɛyɛ sabi deɛ sasabi di na chi a yɛkyɛ miɛnsa no atua mu baako Aunty Bea ne yɛ kan no sɛ sasa bedi obi akyi a nsɛm a yɛ ka me no mienu yɛbɛtra ha na yɛ ka ne nyina no ɛyɛ kwa evi sɛ na so bɔn no asi saa ne ayɛ no yama no to ayɛ du ɛwɔ akonnwa no so ɛni nti ɛden sɛ ɔbɛsɔre no aba Dr. Mensa so ɛyɛ na waba abɛgye aduro ɔte wɔ saa one day team no wawu
Aunty Bea no na me kan cho say Dr. Mensa say me kan cho say bibi wa ye friend sasa ene kra do obi ba ya so ye wose na me nso obi ya bone a na sasa bedi na chie saa nde de mama mahunu say da bi sasa betimi afiri wadwuma mu aba sasa betimi afiri ufie sasa betimi afiri ukunu a wone ne da sabi impa baako so sasa betimi afiri oyire a wone ne da impa baako so sasa betimi afiri wasefo eye saa na tie evi so obi otan obi abetimi de sasa amaw na wo behuna ma ne firi wa nkasa wa brabom edikosi wa wieye enya de a wo befa no ma simple saa wo de betare be wai sika unhunu so wadwuma sam unhunu so eno na Dr. Mensa se wo sa wo haw no ma wo ba ya so ya ma me bi wo be gi aduro ya ya tundin se sasa do ya hama enye bibia kunkum bedi machita me awu ye nya adwera ya keka bom bebre ene ese wo de bedware enanso wo de dware nanso no wi a wo krada wo yo ba enya de a ye so ne be ma di ahyiamu e wo mpa so wo ye be ma ni kwa so no oba nya ahyiamu de wo mpa so wo yo ba wo bu nsa wo ntimi nkɔ ho eni ti wo ye na se wo bu nsa e wo mfimfin agyae ne nsabuo no wi a watoa so mesew eya hama ano odin sa na onyankopɔn ye no eni ti sa wo dware wi a nanso no ekwan ma bia ma ho simple wa wi Aunty Bea yenka obi ananum nso wonka halitosis yare ena obi de to no ba mawo akwada fefefe be ma ne se me friend halitosis oba ne si da bi ntunti se jata wi abe chance woni ma ata chance a o mu kan halitosis eye obi ananum yinka nanum bon yare ena ne brofu din ye friend sa na ade na ade betumi ba mesrew sa wo ho na so anum yinka o kasa wo sa problem na ni nyanso oba Dr. Mensa so ya na otwemienu pe ubetua ka no so a ubetua baako ye be fa mienu eye tiawa Aunty Bea yehwe obi a sabi onum no bone ene de memo mensam magana ene abrochefo sede lie pa no mode ba ne drum ne bi awe wo sam sama me bi sabi akora bi o fie nwotwe 8 years 7 years no atu agu no bone so no ma na wonom ma me bi 5 days pe oba ya so ye ana opese de aduro brewa ye de be brew eno nso betua mu baako pe emu mienu no ye yafaka no eni nti sa wutimi nka sabre ya tutumi ka ne bra ya so ye wo kotwi Guinness Depot ho ne wo enkran so ye Madina Zongo Junction akompreko Canada Japan honorable ehwo ankasa na Dr. Mensa ya so ye wo ye number sin ye 0244 92 12 69 0244 92 12 64 Yes, I was 027 11 73 551. Your last number 0532 92 8095. Order for Dr. Mensa 7 can't say this year be what done or John saw and then Jun so Crobo a yanim Gasia dear meant now and so but more than so do on the battery coach Guinness Depot about the Adron back count up Johnson baby a should be a quiet and sign maybe you. Order 4 umpo up a day and no be asked Dr. Mensa back on number 1 order 4 a dear dance now would be Brother Dr. Mensa we sans a banshee and ya a jar and a bachelor is sent to wow but Dr. Mensa what to me Eddie a dance departure when we be one say Dr. Mensa and can after young here one more air pe a war and no question pass ne the award the pebrina a chinchin a could do Dr. Mensa so the baby or chinchin could do biano and ne attack what then there but modern so banasio or banya menam so benya a bunny be out to now so no 4 a dear a dance here and the chain way you ever said Dr. Mensa crown and I'm quite your corner and 9 or 4 meant no any watching but modern so back could Guinness Depot now ba nyamenam no so benya e bane bi ato na so ama wani age saa so ya de kokoko e di wunya ene kokoko e ha ni pebre rofo entna ho e ma kokoko me ha wani kokoko etimi ha wani ama wani no eja no edum eni so ye ni padua kanea menu ya ment no anyu ho achinyi bo mode so kodo Mensa ho a wode adom be kan asebetu ama wade ho saa so na kokoko be ni padua so bo so beja wo nan na emoja wom obi so mi ko bi saa menu ya bi no se e normal odofo wa hwe akokoko be mo afa wo back abra wo bre enso ye ment na ho eni ho awu kokoko ya de fon enso so bo mode se mi kase ya bo Dr. Mensa ho na wo kwa de adon kan wa ya de na asebetu ama wade ho ye wo enkran Medina Zongo Junction Yewra Canada Japan bro san so
so per Dr. Mensa Herbal Clinic obi abajo so mo konyo yaresa oda for doctor say brofo ho emu odupa the say to do brofo do atwom ne bra kotwi de be ka twi e kire no your numbers no 0244 92 12 yes now was 027 11 73 551 your last number is 0532 92 80 95 ɛno na ante bi me bɔso a ne mmɛma ɛma nyina ɛsere obi tu konso n'anim kura na wotumi sɛ ampa kyɛ sɛ n'ani agye ama na boro so ɛnwanwa ɛfiri sɛ ɔbɔ boyo no din a ɛnneɛma a boyo no tumi yɛ no ɛnukura ni ɛdi ho adanse paa ne yɛfrɛ no enlargement no maame bi mese wode sra ho no na wonom na wode sra na wonom ɛduru baabi a woawo paa na wagyae ɛnyɛ konsofoɔ nko na ɛsere atafre mpɔma press na santi bi mi mo konso mi nhye da mo obi adi sa e ba se obi gima no ho sa de asem bi o ha na ya re ho sem anti bi se o de esra ho na fi onunum bi na eduru ba bi a wo pa wo be ma no abi wo pa no wa bɔ n'atiko mesre wa ba bi adu no eye no wajai enye sa ebitimi aduru baabi na me am abekọ akọfa ohawo ene amane e de abre ofiansi ene ti Dr. Mensa so se oba ya so ya ne nyina be chem miensa ama wo nso anyoje yare bi efri uti so edikosu na ase no Dr. Mensa ye krado se ye behwew ama wo nso wafi ohawo ye de numbers ne betu dwa na afi page mu anti bi na me fa we ntu dwa wadaroma me nana ba akopɛ me nana bi e ware ewe timetim ha ye friend no Eunice or ware Elijah na me ya adoma kwese de be na wotwe ewe timetim Numba Junction ne papa ye friend no Elder Barnabas or we timetim Azie Central ho ne maame nso de maame Christy na me ya adoma kwese de be na wotwe obi aye nwitwi enye trada ne nkonkoja menana no ye de numbers no tudwa na afia pg mo boyo your numbers na 0244 92 12 yes now was 027 11 73 551 the last number is 0532 92 80 95 actually ye delivery menkai delivery ye delivery mesraw we die enya de abetwema no awfom ye di ba bia wo bia ye de bebrew na afi wonso anya oje unse nku bi ba ne friend atani ate keinka we di atani tewia keinka na me aduma dasene keinka na me aduma dasene obeti ajatewia menim ni aba ata friend poma ani Aunty Bea so nkase yo ajatewia Dr. Mensa Herbal Clinic ena oti omo enka no eye Akoma 87.9 o hweye enso ewo Onia TV Facebook ena TikTok ifiada eye Easy Friday edition of Akoma Munsem ye no dear relationship aware no you go into details pa na say Reverend Kwame Kwatin se kwan wo no ho no ntu kwan na nkofo friend se conference ni retreat ni ade ne dia nyame adom ode ne nkwa ene na ho odin ebo afore e de ama ye ntwumedie na nde fiada ye say what I ordered versus what I got. The husband I wanted versus the husband I got. We baby say na what about the wife? Wife for the no so beba so emrepem. Wife for the beba so na ne de ye ka e ma no de order ye na ye nya ye. What ya adwanka? Adwa bone de na ye be ma reverend akasa more no educate ye more. Ye wi e be san aba adwa ho na de wesua a odi betu bi no mofo wa oba ko a na nti obi aba o se me pese me wo ha me wo nti na udi ti ko shi ni asem no e ma kra ye twa ye ha adwene o ye ya ye nti ye ho asempo Aunty Bea Reverend to ankomo no suma me Aunty Bea me nkomodie no pese ye hwe ekwan ye fa so a ye yes a decision no Aunty Bea secondary schools a ye koi me see grade bi na de obama first choice akọ first choice na grade bi do akọ second choice na grade bi ama third na grade bi ama fourth most of the times nipa bebre enter ampe wo mo fourth choices no because how dey na it say score na wunyaye no oninam 30 ni 40 no ti bon say computer na a select schools no a pick school bi
resource ne ba o papa bu afu ma me bu afu aden akwada ya wo ne kumase mo de na koto damango eye ne resource ne ba ye no ene ye de na koto damango ba akwara na kuma mu pa no ope owas my last boy on the feeding kwa be meko K University ya ne de mpabo ta na chi meko K University wakochro ni BEC SSC wakochro afei wo fie da kwa me resource aba papa mama me resource wonya K University de na kuma pe no ene onyae now me ko ware makuma mu pa se woman makuma mu pa no de makuma dream be ma me hwehwe no eye be ma odedin ena me hwe o Aunty Bea saa de na wo wakuma mu na wo hwehwe no ubenya but adwuma wo ho ti ubahu se afei osi ni mpani fie so na opeso wo ware no emema ededin no wo mo ma Samon. Oh yes. Aunty Bea na die ntina what I wanted versus what I got. Okay. It me possible. Okay. Because what I wanted no ye de wakuma the inner person ope. Unim say onipa bebre wo wiase a ni dream any the oye wo wiase no e match. There are millions of people in the world. Die na kuma o dream hwe ye onipa bi o Aunty Bea colors kura wo wiase color bi wo mpe. Ye wonipa bi wo ha okoto ade na wo bi kura ni nachi anko kan che se kala we be fatawa fintito wo hu colors na nanyi su biri no o jaze o hu colors na nanyi su biri no ni refi se na komem no ni color ni desired color e bia e color we ye the bad relationship ni aware mu a de ekoso ano no obi share ne first boyfriend and now share be maybe they be am can say me Moses jam the example a man 7 na call well no ko sensuo sada no ba ku kru net wo no but the tie nie Moses in a short time bia e won nanim no oni na okofa Israel fo nyina as a leader every Egypt e do makọ promised land but ote well no ho no se wunyo ba wo wani a wunhu sa quality ni wo Moses mu. Number 2, Moses no ote well no ho no. One of the leaders, the greatest leaders the world is going to experience and what one. Now we study Bible now share the Moses better na ho no a we ku nipa wo Egypt and we dwane. Na titibrem no se ka ni ho. Enti o dwane no probably ne nasim futuro ni hu fi na tadie no kura this color nto what wo sa no se wunyo ba wo hwe future wo conclusion nyina ne se we onye me chance meduane so nam ti ema 7 wo mu nyina gya no ho obi amfi Moses ena omukodu fie na enyama we ekoso Aunty Bea ekoso hwe ma meka se minkyere etiefo Aunty Bea emema ye nam wiase wo hu ene emma mo wo wiase se ye nim nyame nyansa nyame na adwene a enie be ma bi wo ho a wo de mema wo a very close example emema say na sebe son wo mo ton chance go se me be ware there be enye be ma bia de so okoton chance aha se wo ye single me kama na me ye single no me fan say enyeme bi wa me nibi ba wo ware oba be kan ho a in the space of about 5 years obetu ani no na single room untimi ntina adentra because oba ni input into your life the additional things ebe kan wo life ho enti be me bi wa ni completeness e wo ba mu oba bi wa ni completeness e wo be me bi ho na oba bi wo ha osiso a ope be mo ye finished product ni wi re free say sa be ma no onye complete agis wo baby edi ni input be ka sa be ma no ho wonim say be me bi wo ha na yiri na ka chen say kwabna ko university to addition so be me bi wo ha na yiri mpo na tu na fu say kwabna ubetima ya ade ewe
anti bi uja say me hwe project bi a me ya me wife na ka chem say menye enu ase me ni masi ni edi ho nkomo first time o ka chem say papa yenye sa de we me say what are you talking about adie ye oba ku bi si ba bi na yensa ye koye de ye bigger than enti anti bi ye wo nyema bi wo ha oba na de beba na ye na ema wi free say ono so wo oba owo input o so de ba back to asema yeke yakumem ye wo eniema ye dreamy hwe obi wo ha akwantu okra yeken akwantu asema yeken obi wo ha akrobu ha wompe yes ni dream pass up person na UK ba hu kire nti wakwata Poland o se me enka me fa na makwa ha nso waka ho eti ye de ba sitine mu a adwuma bi wo ha wo bi mpe adwuma bi wo ha wo bi obi wo ha wo mpe osofo bi a wo call school bi in fact school na ye nursing school o preaching obi sa o mo se nurse fo am say topic om de man no it's like a nursing after the order of Florence Nightingale. Okay. Some on the nursing by. And na so funi bisa school for ne say. Me pa mo cho me bisa mo. Nurse for am ha. Mo ye sure say mo nursing no eye frɛ. One after Florence Nightingale. And say mo ko school na mo antwitwa no. And na through protocol bi. Through party bi na mo dia ba ha. Afi na why you say din. Enti won se wo hwe mesra me ka tie for mo fa nche me se wo hwe teacher ni a owo calling yes say calling ni ye ne frɛ any teacher ni a o de calling no didi a o de nadwuma ni didi a nsusue wom enti ye wo intrinsic is it intrinsic ye wo mu na e piano na extrinsic yes. And ye wo ba ku bi oh my goodness me refi word no a philosophical word ye wo nipa bi wo wiase ya ho or the passion or the frɛ no or the ye do ye and obi won so a de obenya free de wo ye nimu no enti no wo ye aware a ye ken in fact enne me pese me twuma dwen si contemporary marriage ankofoko enne conference bi a meye bia across the world you know Emma especially ama Matias say enye odo eno mo de ware enye odo no enti enne ba me bia wo tie mi bia nti mase say sa fe no be ware a se ne yiri ka chen so odo no a me se oboa ni huhwam wo te say enne me se nyeme emma na mamate me tu kwan 6 weeks anti bi masukura eti conference am ye bia do question time a Emma no say enne de enye odo eye sika so what I say ende enye odo but kani no na eye odo because anti bi ma yensan be gina ba bi say de bia me ka check of me sesada se wo ko ware obi na enye odo a opa ejai both ways say be man oba ni na say enye odo oh say na de ye ka oba what she wanted and what she got. So and then what people have gotten and the doors and then what they wanted the omo peno omo enya because anti bi Moses na no tell well no no na also be any ho adwuma ansa wa be sa leader na ye hu no and the said man a man pebim oh yes reverend oh anti bi no cry ba ko pe minyo ba yo ti we obeka kire me say asa me kemati enne me so do pa fam a man 100 ye wi be bie phone lines na bi so mo say enne yo do ana say de enti enka first choice me pe be ma owodo me ken e ma bi siri me ba bi o so for odo ni ebedie odo never tata ye di odo ye den odo ni ebedie Reverend 1 minute adwa or your dana de bedina 87.9 ya family suonti we fama brabo nti chacha o wane ohini Yesu e uncheyo eba say dia no mo ware papa Yesu ah eba say dia mo be ware papa Yesu mo ko papa Yesu tumufu so aka mo mfa no so
okay o o se share ko ana wa okay se de no city no o da din boko no fe all my sons may be worry me that is so we pa no ye din abe worry no there be say kura de atene so Aunty Bea me to asu mama abotre kakra Aunty Bea ene say approach a ye de call secondary school ni university no ye de sa approach na ye de worry o yakoma mu pa no me kire say ema akoma mu pa no de wo opini but when it comes to say reality or be worry a de nakoma pepa no ompe ebi so na ya na de nakoma epe no at that time now you ready so person worry no na nya ebi ni ho e bi na ni ho nya available o mi pe be mo ye na adwuma kakra enti ayo twen na papa ye be twen ya na nya 50 years o enti nit man bi sa na enti what you got no e be increase sa Aunty Bea what must say semu otwen de yo twen okay otwen bia yo twen otwen bia so no a eye pleasant otwen bia ye bitter otwen ye ya medically ye beka che so we oba mpo a wawo mu ene niema bi wo twen bebra but nyame ani so otwen ye otwen se wo fi se wakoma be ma say ne pedia e wo se wo twen because Bible say yema ye ninka onyame anim na obema ye de yakoma epe onyame nim se wakomam upe bibi onim nya wo pe Aunty Bea uja ze onyame nim se wo pe bema in fact ye ken ebi a awrade me pe bema wo ska so ene your first choice a twa so benya bema owo sika because I don't know first choice adie bia wo de be your first choice a wakomam eno na wo hwehwe no se ma ya atwen ti na Bible say enidaso engu nipa ni mase se no na we nidaso me de oh me pe be ma obehwe me we your bow say me pe be ma wo sika be me bia ba also writing off because jo wo sika na wo pe wo bi wo ho sika nya ni choice e bia any second any third o say me pe be ma also wa se no no first choice a enkotiafo mema ba ni nyina ka twa mo se munya me choice mpe enkohwe wu age okay na nka se me age pa hu nti me mfa ne saa enka me pe be mo so wa akotia yi ba yi me mfa ne saa enu ye what you got na che se we nya de na wo pe we nya de ope want man twe anye se we nya wantimi antwen ni awo pe enti Paul say makuma mu pa asem na meka no o se nakuma mu pa wonim se ope e wo ho makuma mu pa menim se ade a mehwehwe nie but when it comes to say me make a choice and so am intimi e nipa problem Aunty Bea e nipa problem kese pa na ade betima heal sa ade we ni se enipa ho Aunty Bea awo se yenya ye ho ya ankase ye ho abotre wankasa oh yes nya wo ho abotre okay na enipa ye competitive or competitors yes de bia no ye de ho to obi se obi koja me to se me ko obi asa me ho obi edike ja me enti se we edike ja me de ene o se me nso me ye den me double me na me kopa ne ho enti won se enipa bebre akọ relationship bu mu a na me ka se ne ensem na ye kan ebi besu in fact madam for Bea me share my the other to say Aunty Bea and man nkofo esu pa o I was like o say o say Aunty Bea man nkofo esu ntie bia sa bre wa sha se wo su tie mi mbo ni di kra wo tie wo Aunty Bea me see so as a young boy a fe me sha se me bo aware ho mpaye no man kan kire obia na asokwa na Mr and Mrs Ampa no mo counseling omo na tete me no mo counseling office bi wa ha ti me sha se me bo aware ho mpaye no Friday ma kwhye ho meye wetia kosi Monday morning na me kofi minim emma bia me ye sure se na omo ni je me ho me so mani je omo ho ba sa bre no omo hwe kwa me kwa tin da benda
so dabenda acha wo se hini etete wo no Fanti Newtown oh Fanti Newtown and sabre some wo force lie dabenda force lie oh dabenda ti denti de bia na me ka me yira sem bisa me enne say why did you marry me or say me who wo na me hwa wo daachi wow patrota say me wife so hu me no na o hwa me daachi boy we obey obi me sha me yire na me nya sofo na me ye kristoni na me nte se de na me ntu kwan da na me ni car na me ni moto na me ni plot nam dadzi na me nam dadzi ya ba baby enyame di enipa bedu enne no afa me ye wedding wie ye no na mate wo Fanti Newtown circle na kwa me no I ready so obeware obi aware me na wie o na kwa me no onam wo saa no hwe nipa odi nkyene odi meko enum nsuo wuhia no a ya nya botre wuhia na nya botre Reverend Kwame Kwatin or say what a topic to welcome me indeed or yet justice to the topic so papa ye be san akono ho na ye ba me ma adwo aka kakra de o tie nyina so tie ni ntamu a anko be order de order ye no e na onya ye no Haxa mixture Haxa capsules or say e ulcer tanfo wako hospital na doctor akacho say wenya ulcer je ohia e Haxa mixture Haxa capsules oba onyim oba oma akra onum nufo e na afen so akra onya 12 years ontimi enum sa edrebi apart from woman no de obia doctor akacho say wenya ulcer etiti we ma weduane sema ye basa no pe Haxa mixture Haxa capsules ne nom ne bebo papa o pedudu etu na waton a na wa fresh 0240238310 0240238310 and 0203822855 ubenya bi wo pharmacy chemical herbal shops ubenya bi ewo ho bills microcredit or super ska aye adwuma kohu ombema uska ema de aye adwuma de ohia eye Ghana card a odi beba eni obi ankodi nkomo oni omo ntususu ohia collateral ohia deposit de ohia eye Ghana card ukọhwa o se me piska ye adwuma ombema obi 0596920833 0596920833 3P garlic mixture garlic edro on so apiwak natural di abedwa manso o se garlic no eboa ye nipedua pa ma ya pomudin semekosro na ne ri no eye bi modin eno nti na apiwak natural wa ye 3P garlic mixture di abedwa so uchinchim garlic ni munsuo no de egutu amu na oton eboa boost immune system no se be yan yare wa etete wo no ni nyina etu betwa ema menstrual pains obun sa wote yaw anase ema yie wenya asthma stroke kwa ye kese abro so a nonom 3P garlic mixture ni bi na NCCO obenya bi wo pharmacy chemical herbal shops Piwak natural number obetimi afre na oni ne di enkomo 0248928824 0248928824 Osian control say garlic edroi 3P garlic mixture ewoto a ebomu eto an ho kokko na garlic na eda ho no so kokko no me no now the grow fine no so ebo ho grow fine it makes you grow fine papa wenu mu ato onsaye tititi wonaye tititi wuntimi enna de bia na honam na ye omemremra de ohia grow fine eno nso koko na mpanyimfo de ayesa edre ema no menstrual disorders ahodo ni nyina so onya grow fine bi no ma esiesie ema no ebaye pharmacy chemical herbal shop udru ho a wo se wo pe grow fine enti sa so a ono ade van anase car se ne nam kromu hia wo no mo pai grow fine o dende na wapebi ato 0244596532 tutobi nenom na ebeboa opa sanso na currency venture say or the Zaharaman capsules abedwa so oba no anase bema no wonnam nsem nkoyi ade ohia Zaharaman capsules ohia hindi herbal mixture eno ne betu malaria sini nyina ede amount currency ventures ene disa edro on wasoi odi abedwa so 0246348334 and 0248569335 afi eyiye na da wanim no eno ane se obekọ God's Way Funeral Home no aka chen se God's Way Funeral Home Aunty Bea se membra obeye meyiye na mamia ebo no ewo fom ebo no ewo fom o kumasi asafu labor kokobo dan dada n'animu ho a na obehu wo mudu ho no ma so hwehwe uncle ato
huhu uncle atoa na oni nedim komo so opesa wo frɛ no ansa na wa konso a 0243 737457 and 0266194678 sa enso and a power specialist herbal hospital ono na waji award bebre hepatitis A B and a C wahra wana yekese fibroid tete wa wanhwe yi a awo ho be din dia ma papa osan edi nro SK and a liver care ni na odi abedwa man so a oton sanso and odi edua ya ointment ni na honam ye oya na odi ointment ni bi na odi twitwu ni pedua no oho ebeto kuma ase owo fe yi ase bosomtwe kwan no so udru edua ya junction na wesi ewo ho takrade anaji estate oben ahantaman rural bank no and afein so enkran owo kwabenya ACP road osu besi wo power hospital bus stop omo numbers 0244 544422 and 0200383831 yare bi etete na sa honhunu ni pedua nani kompo bi etete wa ni nyina twa never send na ewo WhatsApp number 0555 797878 Akoma 87.9 Akoma mu nsam dwumedie eba so adwade bia ekopim efiada 1240 kopim se no miensa ebebo na yede ebrewo na yesim konya edim komo ekansem ene yesi the husband I wanted versus the husband I got a man dey a tiny ni kese pa what I ordered versus what I got adwa wa ha wakane ni nsam ne kakra na reverend su biebie nsemani die nti e ma no ayana akoye what I wanted and what I got no we biebie ni e dia mind ma me nkwa adwa ho kakra ye wi a ye be kwa commercial break ye ba reverend bebem na afi yafa mo calls no adwa de wo tini sese ye ma wo bumpun o hwa wani akohwe wachi a ka o basesa oniama bi nka onka se bi a ma wo baako nti we ba ye na o kan so pese o ware me na nti no ka beto obu ahwe niama bi mesua na ma bebre afiri mu sanse de to me no me bu nkompon ko hwe machi a na saa abre no ka me to me bo a ka bia nka nkofa oyo ne we amfa amrem nti na me to mesua niama bebre ewo mu na me hu se oba sa wo baako anambi enu a won sai o so to bo ase saa nyanse sua ne na me enne mafa de na ye awo na epia na fi se wo show de na society beka ma bete no wo me fie say ye nyo oba ho ade wo ha eti saa de ni nti no mpese de tag ni bi beto so okay eno na edemi ko wura saa de ni Bema ya asemba one ne way. Menene wo 3. One ne wo 3. So you see. Anyway, enti say so obi ba na obe ware pa o den na be hwepe kakra ya wate o reverend way. Wasre. Me say na ware na be din mu. Oh ware bi mu. Sir. But you are young. Very beautiful too. Usru. Ade. Ya fa weni ase. Ya fa mani so ndi aware die. Sir. Nti se o ye adwuma hwe o mana. O ya bro bi na me pese me ka o radio so. O ya bro bi na o say. Ne nya bia no ayeyi. Me pese me ka so wa wo de America no. Abro wa boni bi pa. O say aware die ye nya bia no ayeyi. Aha enu bi na o ye nana. Reverend Patrick Asanda ya na so wan we the assembly block Reverend Patrick Bibi pesa me ka bibi che sister say Aunty Bea ensuo fa wo ba nche se wonu nsuo ye se wonye ma nhwie ngu a wo nya ma hyehyɛ wo call first one anya awade wo call second one ekwan ni mu ho na ye wo se wahia sofo nanka sofo de obeyi esubi akyerɛw me baye me bedruye na week na o se me kodua ya nkwanta ene Apostles Continuation Church o masafo maamefo a omwo West Africa nyina akoye conference na ense efutuo bi a na me de ma asafo maamefo ne bi ne ene se ewiase enipa bi wo ho a obeye good person after one making mistakes, yes, and mistakes dear a candy pound
what I wanted, any what I got, or what I ordered, any versus what I got to know. Mistakes of our past ni bi o ha yentimi corrected that. It is a be a song edua achia. Yentimi ntene no. But point any say lesson ben na sister but we didn't saying adwa pina man me pese me hu say usu wasua nyama bebre saa nyama na wasua ni nti o so utimi hihye wo yie adwa one ohu ofe number 2 we are young number 3 Emma wo past and define ene. Okay. The esi wo life mu bia with say mitina nya yo say from so na me ye yo. There's still another chance. There is still another chance. Enti me patro put yourself together. Me kan we the swama e ma bia mokwa awade ba ko mokọ mienu ni nyina ye what I wanted no manya na me feel say ye no but me wire mu no on santi bi awade enso who dey tia picture wo hu no e different from wo be remu a the reality of marriage nankasa ti mo a mo yam fumso bi a mo adwen yam say mo yam fumso bi no mamu pass and define ene so opportunity ne ba hwe say wakomam e de wo pe no a bie ho kwan na kom yo bie ho kwan na ekom ye beko AFR deodorant ye ni omo edi nkomo kakra bi ye wi a ye beto aso na ye activate phone lines no enti show your numbers no egu ho 0243114497 03224988035 short to one ye di nkomo ma ye ho ye hwam wi a na yatoa ye nkomo no so what I wanted versus what I got. Hello Junior Aunty Bea nyame adom. Well, Aunty Bea yemfa enchia in free Frimphouse Royal Enterprise and Fambre Ghana for any phone in Frimphouse Royal Enterprise a company akwakofa AFR free cent roll-ons e de aba your free cent passion free cent active and afi free cent smart na we ni aduham yensa Frimphouse Royal Enterprise akwakofa e de aba na enam said the aduham no ne dwumadi esiti ni ntiama nipa bebre to go so bia e pebi e use and obia nso pese oton bi na enya a lot of course ye hefa na ebetimi enya bia to ye pebi aton and all that nse say ye biem ye mpese e be limit ni to omom ye cosmetic shops and say we nko a wa pepe bia so pese oton bibia no ye bie mama so bia o pese oton bibia no betimi aba na ye ne wo aye djuma esan say already na djuma ho den e wo Ghana ntini ye biem obia betimi aba na oni aba ba ye djuma na ekwan be so na wo fa ne aba ba ye djuma ekwan a wo fa so ene aba ba ye djuma no say ye numbers a wo TV no so no be frɛ na ofra ye marketing team no ewo so a omo be peke omo no be kasa ye be ma wo ye be kye won hyehyɛ ye wo ho said ye obe ya obetumi aba be ka adwuma ku yi ho na won so waba be ton bi ana se woni aba be ye adwuma ye numbers a ye di adwuma no 0544 726 882 0544 726 882 and 0246 392 973 0246 392 973 into ofra na waka try say opese oton bi and am say you know yentna fa konfa yensan share dem refem adwuma ho ayeden and omo aye adwuma dada no kra na ahya se patronize ton bi enti no said ye yaba TV so yaba radio si sa na ye be ye oba ogibia na ye ba o location baby awo no ene o contact numbers ne ade ye be free advert e de amount said ye be ya obetimi mpempi ne bi frɛ o ma wo foforo me wo fie me nye bibia metimi aton bi yes of course obetimi aton bi enti mo amote sa ne nina obi kra ye wo midwife bi wo go so ono oye midwife oje salary oje aban akatua enso asan gibia oton ne ade ye boa no pa nti obi a betimi aton bo friend numbers ama me dia to dwana na number wo TV no so na one marketing department and our team no edi nkomo na ya ma obi enso etimi ato na Aunty Bea said that ye ba ye no ye be ma enyoma kakra nkomo kakra fa AFR ho na wahu die nti aye se okọ ejom ana okọ cosmetic shop so okọ akoto roll na abeto AFR no wajade aka no one and they say AFR na nkasa no a product ya de ama Ghana ye system na ye weather no ye nim say most of the roll on and perfumes say wo edwa so no eye abrofo no na ye omo no mu use no omo de abre ye say ye use but ye de eye
ɔpanyin bi ɔyɛ Ghana ni no akɔhyɛ aborɔfo no na ɔmayɛ nti ɔmayɛ asuti Ghana yɛyɛ system no yɛ weather conditions no ɛyɛ 2 year specifications ɛne yɛde ayɛ na ade a AFR ɛyɛ ma wɔn sɛ 1 yɛnim sɛ mfifire wɔ Ghana ha paa awia no bɔ kakra bi a bi mo sweat yie paa ɛno nti yɛwɔ properties a ɛtumi bɔ mmɔden ayɛ suppress sweat ɛwɔ AFR free central roll-ons nim nti woyɛ obi a wotim fifire bebrebe obi wɔ hɔ a wodware di nkonsra obi abɔnten a wɔbɛ sweat saa na ne ho mete na n'ataade ɛhyɛ ne nyinaa fɔ ɛyɛ AFR free central roll-ons ɛbɛma wo ho awɔ rese a ɛma mfifire ɛnte wo bebree ɛno yɛ 1 2 ɛnim sɛ ɛana unpleasant smell and a scent ɛwɔ nipa bebree ho wɔ ha obi wɔ hɔ a opia bɔnten asɛ bi wɔ anyisi perfume a ɔntimi mpie na yɛnim sɛ yɛ traditional way of eradicating bad body odor and I say unpleasant smell no ɛyɛ sɛ ebe use ankatwa deɛ lemon na yɛde afefa yɛ private areas sɛ amoto ɔmo ne adeɛ no we say no ɛwɔ lemon essence ɛwɔ all the 3 variants ne ne nam nti wotɔ AFR free central roll-ons a ɛnyɛ sɛ afi na asa akɔtɔ ankatwa deɛ de akɔtwitwi amoto because lemon essence ne yɛde bia wɔ egum nti wo use a ɛbɛyi nkan bi ɛwɔ wo ho bia de afiri hɔ ɛde ama wo nti we say no kora na ɛyɛ na abatan no and a bad time and I say I will follow the account for more mostly because in Quadano in from there 10 years 50 10 11 12 ebano now much I say a grow hairs a more private areas na basa and I say went me and keeping it across neat I bema in free na na amana ho I say a bomb enti ye can for the ama bad time say oh back to a bia say oh nyini say to be man no use o use no anya fe na abekwa kofa lemon and anka de bia da ko chuchuchu akra na moto mende ewiase akona nim ene obi hu se oh yes akra hwe obesrew enti no the more modernized way abetimi aye ne so beto AFR free central roll-ons now they are here wa moto me beboa ama ayi nkaboni bia nso e de afri wo ho ena afi ye roll-on ni bi wo anti bia na akwa ti se super glue roll-on ni bi wo tu sika akwakoto se ma ho ye hwam na asa be chi wa moto mu ne watade natare AFR na ntesa ekuta elegant light fragrance emu ye ha a very light and yes, all the bear motuum na fina I say I bet you a motuum na ye den this annual man there be entesa a very easy on you and mount one sure the young what to say who feel very comfortable and also a one and I feel so I dear back could be a money say me bacho and leave stains your roll on nibi or what the bear motuum be you know ebia ye mbema na etashe ebia chest die ines ni ade no oboso obe roll atade na baby I do roll on ne ye no na efi akwakọ kan ho asa ye den na efi bi ebo a wusi a obre pa agise oko use power zone ni ade anansa watimi asi so imagine say wawati usika akwakọ to roll on say person ho ye hwam no na san ba be ma wadwuma agise obre ansa watimi asi AFR free send roll on no entesa eye colorless and e boa eye very easy on your skin and e very easy on attire or dresses na die bia obehye bia no enlivi adwuma bia emfama we munti ne yese kokoto AFR free central roll-ons eboa ma ho yehwam sent ne kra de manka 24 hours de chene se say no pa udware e na de ye wo ho a o do pa enwumre okofie na udware emfa bi ye wo ho ade be che be sori no na da so gina wo ho eboa 24 hours ne protect wo ma ho yehwam ti ba bia obewura bia no obi hu a na obisa ada perfume be na wo use then it means say wan kasa no o class na wo swag na yes ama bibia so etimi aye kama nti wo pesa wo hu ye sham ende 2025 yi na obebo rubber bia with confidence na bekọ na obedi wo nkomo be bibia na ehu bia ni mu a me pa cho edro hwam no eye AFR free cent roll-ons and eye kan for ede ama obia me pa cho me fa number ni ntuja biem 0544 726 882 0544 726 882 and you what 0246 392 973 0246 392 973 into all friend numbers we are me patch all fra say me pebia ton me pebia ton ye be ma obi na won so atimi aton na aboa ama bebia so atimi akokama me di bebia benya bia ton no to anim na afi ya sori na yakọ me ba cho o kumase abenya bia to Felicia Bako and Sons e wo Kofo clinic honom omo ben Kofo clinic ko abenya bia to afi so benya bi wo Anniversary Enterprise e wo Paul Segolin Comfort Danko Cosmetics e wo Dum PZ K3 Cosmetics e wo Dum Teacher Cosmetics e wo Dum PZ Ziwe Cosmetics e wo Dum Steven Boedi
enterprise enso ewo Dr. Mensa okọ China Mall ewo ahensa na obenye biato Divine Cosmetics ewo KJTA Gate 4 opposite wo obenye biato Swansea Cosmetics ewo KO afi Bonvi Cosmetics nso KO Osipes Perfumes and Cosmetics enso KJTA inside Atasian ewo Zuria FM opposite obenye biato afi so God is here enso ewo Adeshaman Slim Cosmetics ewo MTN office opposite obenye biato ho P Bless Cosmetics ewo KJTA and Francisca and Sons ewo Morocco wo Accra me pacha obenye bi wo Mr. Osei ewo Mokola Josephine and Williams enso ewo Mokola OBO ewo Dragland Mother enso ewo Kaishi Market afi Benya bi wo Annie Cosmetics enso ewo Dragland afi Ekuya Mame enso ewo Mokola J Buedi enso ewo Mokola Winifred enso ewo Mokola Grace Universal AMB enso ewo Mokola obenya bi atimi atawo ho afi Ajoani enso ewo Mokola me ba takrade for no mo benya bi wo Carlos Supermarket ewo Market Square Carlos Supermarket or Market Square afi so Comfort Cosmetics Stanford Cosmetics enso ewo Market Square ewo takrade Western North mamo Western North se hwi be kwai Beatrice number ni efre no said ye mekai no ye bebo number anti Beatrice number 0533 312840 0533 312840 and afi Mr. Vincent Bonsu enso ewo Bonsu Nkwanta yes ono so Bonsu Nkwanta ono so number 0247 567039 0247567039 Mr. Bonsu mbeacho owo kaswa fra Aisha ewo number we so mama wo kaswa na pe biato no fra Aisha mpacho yo Aisha 0546 849351 Aisha 0546 849351 na me for boase de no so last one Obuasi Madam Kate 0242020036 wow Obuasi Madam Kate number here 02400542020036 and so Madam Kate number ewo Obuasi nti sana etiti nti wa be frɛ bia obeto bibia no said the abobo bi number location no sa pepepe ne be ya ma nti frɛ na ye ma obi ne ton na emfa sika mra aboto nti Yes, papa. Inti nana mama grow ye bi mo abesin ayewe. Oye bi mo e betimi akode. Obetimi akọ. That's all ho efe. No ye guy pa. Now your guy say now what you ordered versus what you got no. Yo any akwa ba. Yeah no. Oh that there no nya there. Me there order there you. Oh, that wo. Nana unim so yo wo. Not saying. There are no city any there. So be shame in congran ka minjindi. Ba you could do one me who say. Send en conscience by an uncle semi gidi. Then conscience amba. By a tomin po free mo. Okay. You bombing come e sha se sen le kowie sei na o ya na reverend so abem je sen come de ne mu mienu an ye ne mu nam Aunty Bea say aware mu nsem no de e bebre na me tama me ware ye no aware de ne mani je ho ti me ware ye na mani age se ma ware akura ketu me fan say me wo be 27 years na ya ware me ahya me kawade na mani age bebre na ware no ma mfa ne easy sa ba na afutu a me de na menya na ware mu se aware de yenya ware wie a de besie bia no also peja woni hwe okasi ti de besie bia na me de maye ho ti ko wie a se na se be ma no driver ni che also obedi sofo na sofo die no so sofo bia na obedi sofo no na wako bible onko bible school o jai driving na be yeso o jai driving ni ti fie eno no a ye ne niema wo fie ne niema be ya osua de osua de wo ni fie eti me sole ahomache ne kodwom eti me makodwom ahomache no na wo ye ne council wo ni fie o ye counseling ni nyina wo fie abla one quantity e bia mu I see enkofo so ba counseling no aba me de me kwa abebu okra me wura fie na me hia bi mu eja me de masema me kan ze firi nya me e begina
agya aka wɔ so wopem na kuti anam sɛ nya kuti a na sɔfo obiara ntete wo na onko bible school na so wudi sɔfo de ni nyina ye jama okɛseɛ no timi de mi kunu di sɔfo yi de menya afe na me bɛka sesei bi sɛ nyame din na wabo enti ni nyina mu no ye gusu agya na adwuma me na me ye adwuma me kɔba na ma behwe fie enkola nan gu so ni nyina mu no na memia mani na counseling now you na on jiska enu de ubusa na thousands kora wonya man we jai driving in your counseling etifie na wo kɔ adwuma ba na abehwe no kɔ ba na ma behwe no ya fe de me ne wo ma 4 nyame se nkola ne nko school this nyame na ama ni date nkola ne nko school na be ba cho say nyame se nkola no wo ma na wo se nyame se ana mi kunu no si nyame se this wo ma ni date ya nkola ne be go school asem di edin no pacho no omukɔ bi dada ne yetu kɔ baabi foforo eti baabi na yetu ye no nyame nkyerɛ ne school a nkola ne nkɔ a wonfo mu nkɔ ti di se nyame kyerɛ no ukɔ kan na ya asem na agya me kan ma no tu mu ti ekɔtena ehwa 8 months nkola na nkɔ school da wo ho afi de wo se nyame si gya wadwuma na wo ye na nyame adwuma de wo be ya de se wo kwa ho hihia mu ansa na ekire wadi de na me na wo ye onyame adwuma me nyame mfrɛ me na nyame afrɛ na me de me adwuma nyame de wo se me nya isai afere na chese de papa na eye no me de ko ho na mfam a se enye papa bi ma me enti de obeka ne nya no na me fa afere de ne nyame se me ka nsɛm a wuntie ene nyame se me nkasa ho me ni wadua ne nsɛm se bebre 6 months na be man ne mete dem madua ne woni on kasa me ho ene na chese ho de na bobo wo be bia me no kra de bobo timi na me so me firi dwom kwa me dwale a na mada menini ni asem bia tina de ekɔ na den ma me so me papa afrim nti de odi papa de na me friend to nanim no se no be frɛ be ma no to mo frɛ no na okɔ ye no ene we ma na no so no aka bia no ato abɔ no we ma na no so tina papa so no se na de na enkura no kura so mo nko school wo se an tetefo adifo no mo ba ye no emu wa na si school da mu da titi edifo no na so no na ye sofo mo na nya sofo enti no se obi enye obi akọ school nko na wo se okuta nimdie enti won de ne ma no wo muta amanya me be kire na papa se na wo bodam se sa na wo ka de ya ene dam na wo bo ene adwo ne bodani na tie enti ne wo se wo hweyi afedi ne wo spark wo mu so wo nyina empanyifo so wote Akoma 87.9 na nche bia na ye wie na reverend minim say age etimi ma ema efa de wonpe ebia efie ya kan sem bia to fie ye fie de ye nware ye fie de ye te se de na adwo ke oba wo wa nti obi ba na okan ware na onto obo enhwe niame bi competition te se de okay nti factors bebre epia ma to go into what they wanted versus what they got but irrespective of the epia oba no emaninya what she has gotten no ontimi ensesa emani benya slightly what I would have wanted. Aunty Bea me that say you see the area who asema ye kemu ne say obi anti asese de na wo pe no a we nya no de na ye wo dream a ufi se we nya no na fe de what you have got and I would tell home also with maintaining what you have got. Ubetimi maintain. Ubetimi maintain. Say no wo dia. Ubetimi maintain. Okay. Because Nyankopon kura wadi if come Adam no. So Adam nenumudwa what I wanted. This is now the bone of my bone. The flesh of my flesh. Of a few days to come. Nyame de odne ma me no. And so we babu ma Adam ne Eve and divorce so da. But what I say? Enti ekwa ba kwa obetima fa so and he say Debbie I can be about acceptance. Accept that this is what you have. Okay. So there now open no so ne na anware wo sa wo na wan ware no based on any factors. We nya no anya ware se se de owo no fa no se eti se yankofo ka memfim pade in fact ben me bia mfim pade ni wo ba bia ho.
Any prayer point or yes son. Bɛma bia mfempadeɛ ni wɔ baabi nti ɔbaa bi ɔhwɛ mfempadeɛ bi a yɛ mistake. Deɛ tie ne sɛ bɛma na ne tie no ma fa ne sɛ ɔno ne mfempadeɛ na ɛwɔ hɔ. Eti nipa ne tie nti na me hyɛ aseɛ me se ebi mu bɛ regret pa sɛ oh na nka wei because bɛma bi a ti sɛ Moses bi a Zipporah bi amfa n'ani anhwɛ no koraa no ɛnɛ wabɛɛ nipa kɛseɛ bi wobɔ nsaa no ɛmɔ nsaa no deɛ wote ho no maintain no accept no na wadwin mu no project nipa ne say this is what you wanted but what I say accept nyina no nipa na ne tie sesia no because obi anti meka ncho say if there was one you wanted na say wenya what you got divorce what you have now no na go for what you wanted etimi si o okay ti made ti said you work no maintain na in your mind no fa ne said na nka wo penity fa ne say wo kon wado banku ne tilapia na usika na nso banku ne tilapia sa na wakoto banku ne mokoyirawa ana so wato pola pola enti wo ti pola ne reading na tilapia ye fine oh tilapia ye fine na just say in your mind no tilapia so Aunty Bea me kai story bi lady bi a boy bi ba na kwam those days na onum wi okay me dey boy be mo no wi there today the boy is a pastor wow problem aya na emamu woni say between Moses or ti bura no ho no any Moses a obeye leader no adwuma na mo be ya aboa sa nipa no ye ni sa adaje mo ni sa adaje enti sa dia me pedie adwuma ya ye wie preko me da se adwa ma membra we to obi a otie yefo ye wi ani afa college no ye wi na reverend finally after the college na otu ye nyina yefo me so kakra meka de atumi nua maafo say aware ne yento ye boase na enye baako awawo ana mienu awawo ena wo se wupia ho ekoto aware bi a wo se ba wakwan se bi a be ma bi so me pe waware wo na wo mienu awawo baako awawo nti na wo mpe na wakwa akofa wo to boase bi anyame obeyi odi ama wo se nke bi a me to me boase a kenye bi a amane we na mkoto na odu nua be makra koto enne na maware so ama edemo minua na de me hu minua na kora na me wra ho otimi ye adwuma ontimi nya adwuma say we ye adwuma hwe no kafra it is well it will say kra antimi afutu kakra metimi de atu and I'm saying to kra e ho de ehia mi o yay obi added fine say all right we are Reverend Becca so am our adokon what it now 0243 114497 obi frekra da hello good afternoon my TV board in Nkofo hello good afternoon Good afternoon. You, Pacho Di baby au kasefi. Pacho your friend Adia Aisha your kasefi Roku. All right. Our young son na mo kebi. Me no you kuna amenda no na nukuno olimpa kete no da so from. Ele me worry me na be ti be dai ba kom akofo. Ya wo fo ti yo fi makatu. O ma no fa worry. Wa wo fa ko bi amame. Mimi kutu boko ani awari na ho kapisi bi na nagas ni yako asema ti awale oyese ene okoe o de sana o ti ko yi mo le bi fa o tare no le bi na ka so wakawa ben ka se ene o choice nso fa o ni na ko po me ye bibi e tiri mama wo ya da ma sunu e wiye mama 243114497 0224980335 bema be pa na nanka wo pe no nanso bibi nti wan fasa bema na wo pe no kofa hofro eho adesua enende yesua good afternoon hello good afternoon yo vacho di baby a kasefi Edi mama kasefi kama yo ima yetie wai kakra me kan say sometimes no ko aware a o che hwewusu ban
never bomb pie. Because the angel, the Bisa who's a angel. That's question to be trying to say. Bomb pie, tell you what you and many are fat because amount. It is a Sudan, no one will say. The Yamese Bama here, we don't know and Sana. Walk of how. Hello, good afternoon. Good afternoon. Your mommy Pacho D baby or Casafi. As I family Habiba, the Casafi Castle. Pacho Casayeti. That's it. You can come and know the Nico Mohao. The sample, no them now me, but on what the can warn me, no my child. Then it's now 5 years. Listen, or more 25 years. Then I am 50 years. Necessary because I'm now second born now all 4 months. You see, when you come, nothing cool. But since I'm not going to say, Major Warrior. Say me here kind of say suffer say a foot on the mamma one for me me. One last caller na Reverend Etu Obiafo. Hello. Yeah, wish you happy birthdays. Near sorry. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Afternoon. Me pa choma onde so kakra udi baby a okasa fi ntiem. Bacho. Going to change now so. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho udi baby a okasa fi. Yes, Mama Hannah, me kasa fi singing. Mama Hannah Pacho kasa. Me some say. Me so me call sa to be any. Be ma me no worry, me just so ni she so kakra. Na me ma ne nsaso me nya me ma ne nsaso o me no dwuma no de makabia no be ma no se me discover kra be ma no emfa se obeboa ma yaye impuntu dia itime be oba be sia me so original en me de eboa ye ma na enenso so no kro ni aye yi ama ye enso be ma no de o fele ayibisa na se me baba ya nso epese ono so bi me mpene fie so opese warewon na agi ni se won pese me na obekọ de tibia me ni ko mu ni bi kofa sa me ni kofa be ma wonye hia abrabo no mu ye din no nti me tuni fo wonye da kraye kasai asese wonye be me bi a me bana ko school kese pa sese wo ye nurse enso so na agi ni se Bema se say when you know now, o person worry afi na bema ni bebe fie no. Bema ni nishi bema no chese. All right, inti Reverend, you heard the number ebe tudwa uhia na no wafre no na yentimi emfa calls bia biem akaye just about 3 minutes. I'll say sorry na sports for neighbor. Into papa to your phone. Be under a minute na as usual. Aunty Bea enne en yedi David obeyo Israel hene eba vetting na brabo mu nya no hwe nwan ena ye fa ahemfo na David betina mu bi se metime di hene a ka vetting committee for no obi amfa no efise bebi sa do se mpacho wakọ ahemfo school da ufra ahemfie wo ahemfo tete se Moses sofo number 7 na ombetu Moses wo no odifo bi gyan no say ema abrante na ote mu baako ekunu no a say osofo tatofia kwa empare me de empese me kan say obrimpon bi wo ho a na hyase se woni ani a me pese me ka kire ye mama say nye be me bia na reject no okay be me bi wo ho a woni ne ntena se bod ne so mpaye we awade na ye ka no de bia me ka che nipa se wakoma kura beto wo yem no eyi nhira pa ubenya asomdwe te se maami ofre ye wo se enne nyamedi ya afa nyamedi ya bedu baabi. I'm not saying say wo hia be me bia na oni hwia na adi na chi what I'm saying but me che say be me bi da chi wa animu ba be hia ne ne no onye obia ti nyame ma wo se enisuade hu no
na hu ni sɛ ne daakye yɛ kɛse a embrace it ɛna ɛma nneɛma bi so mpiaw ɛma saa awopɛ no saa alright deɛ wɔwɔ akoma mu na awopɛ no ɛno na bɔ ho mpa yɛ sɛ awurade ɛna mewewe ɔde bɛma wo so me number no yɛ 0240 96 95 0240 96 95 next week yɛbɛhyia nyame yɛ adoma Reverend Kwame Kwatin ɔno ɛna mote ne nka no yɛte yɛnnua ba adwoa so nka ɛnɛ yɛ topic ne yɛsi the husband I wanted versus the husband I got what you ordered versus what you got ɛna yɛsua deɛ ɛdi ɛfiri mu happy birthday ɛnkɔma Audrey Divina Owusu sɛ wa wei ɛfiri wo maame ɛne wo papa Mr. and Mrs. Owusu ɔmo say happy birthday to you nyame ɔnhyira wo papaapa ɛna second one no so nkɔma sɔfo a ɔno so boa yɛ wɔ akoma mu nsɛm yɛn dwumadie super Reverend Larry King or ICGC or Dr. Mensa ɛhɔ ɛna wasɔre ɛwɔ nti Reverend Larry King nyame ɛnhyira pa akoma mu nsɛmfoɔ nyinaa sɛ yɛda ase sɛ mmerɛ no yɛhia wo a wo nso wode wadwe nkyerɛ ɛbrɛ yɛn and then the best of the day happy birthday ɛnkɔma Bishop Emeritus Kojo Daako Boateng Bishop Emeritus Kojo Daako Boateng wei ɛyɛ Beluchi papa Beluchi yɛn head of digital yɛne no wɔ Akoma FM o papa yɛ sɔfo papa happy birthday to you nyame ɔnhyira na ɔma wo ngosra na ɛnyɛ kɛseɛ papa ntimi so me nana na edi ne birthday no nti papa happy birthday from all of us yɛsi nyame ɔnhyira na ɔnyɛ ɔkɛse and then happy birthday to Ivy Sydney wei efiri Ejiri ɔno nso ɛyɛ producer for Odontentan nti Ivy Sydney Odofo Ejiri ɔsi happy birthday to you and then happy birthday to Rose Kusi your final year student ɛwɔ Konongo Dumasi SHS wei efiri Dora ɛna wo nua no mu nyinaa ho happy birthday to you and then the final one enso enkoma Mr. Sefas Doni wadofo wo yire ebusuani nyinaa say happy birthday to you nyame enshop wei efiri Charles a owo Onua TV ɔsi happy birthday to you Mr. Sefas Doni ehanende yedi dwumadie ni nyinaa ebesi Beatrice Spiogabra eyemidi production team members no Nana Bila Kantanka Spatus Kojo Sakode Emmanuel Owusu Little oti Obaya Brefonka oti Peginka oti Eranka streaming room hoso Beluchi ho Nana yaw ho sorry na sports for no aba na enyiwe fidie no emfe emfiri hanomo se nyame yadom adwada odi adomdom ye na akoma mu nsem wo besan ehia ye bio yeda mo nyina amase